Marora soifua whaatarwhatu le amatanga o le nei vai aso I talafou o le radio Samoa. E ono tasi ma le tolu le fua mafui e le malosi o le mafui e na lulu I le tunu o Afghanistan e la tana I se tasi o a aitele le tui matua le tunu le olo ripotia tu o tele tangata e au mawai. O le vaenga le US Geological Survey o whaamariane I le CNN whaamtaranga I whaatatau le mafui e lea ma whaaido ai o lona loloto 2 kilomita lata I le ai o Mazar-i Sharif o le lau mua le tūmalo Baok. O le tala whaanua noa o nolo ta ue ripoti o le malosi le ruru o le mafui e ono masarumi ai se toa tele o ni tangata ua whaina e meise ona sa whaalongoina fo I whaaitu e peo Tajikistan o Uzbekistan ma Turkmenistan. O tunu uia tua oi ma Afghanistan. E ro manino mai le teminei ni a fianga o le mafui e a e fue le malosi le mafui e o whaero I ripoti ono I le vao le selau ma le afe nisi e a fia soifua. O ripte fo I le whanangoina o aftershocks a o ke topa lua whelua tonu na rurua I fo I se mafui e le tu I se sifo Afghanistan e sidia ma le lua afe tangata na mariri wai. O ro whanga soro le teminei suenga I vaenga na fia. O whate ia Pertania ma le rarangi ato na ua maua le tala le whaiunga le vaiaso I le oso whainga o nei tangata I lungo se train I le fiafio le stona ina tenei I le train na whaimalangane I le o ngā tonu ene rangi e anga I lon tona. O se wharamlawe whai mai le pānamia o Kia Starmer o se tūranga matua I whapole na lava. E to iwa tangata na mānu a tinga ina ma u whamatala e leo leo Pertania o se whaalawe tele ma lo iai pia I la tōna mānu e le wharamai manisi I mōtonga fitinga a wai le vainga nei a leo leo seri e toru se fururua tausanga mai Pertania lava o na ole nei whaalawe. O tō te tala I tua le isi tangata mai Pertania foi ma le atu Karipiane whamai e toru su lima tausanga na pu e na foi le whaalawe lava lea. Whamai e le lewa lava na e se mai le train mai le nofanga o Peterborough I Cambridgeshire a e tupuloa ma le whaalawe. Le ana whaamatala e nisi sa I lunga o le train na whaalongoina le whee o tangata ma vaai ai se ali o tamo e solo I te tonu o le train o lo whaamnua lia. Tau mawhai isi pāsese so sora atu I isi carriages ma la lafi ai au wha solo pea o swa inga nea tangata se I o ina tū le train ma ngai ane loa ma leo leo. Tō sfutasi datou na awhie mnuanga se fulu na aweri wharamai ma le tō tasi o lo I se tūranga ti ngā ina o lo oriputia o io se tangata whai ngā ruenga I le train mai fōringa I te lelo na sao I le whaasao ino soifua o e wā fia I le teimi o le whaalawe o lo whaawau nei le suenga. O saunoa stasi o suyu sini o le NATO o le aulato tutu whaatasi ma Ukraine se iau o lawa I se aso e mawai se pide mu mo le atunu. O le whamtananga na whaia Admiral Giuseppe Dragon I le BBC e winga I le tūranga o iai Ukraine whai maira taitai au le ailo na manatu o le taua wha umi lea Ukraine ma Lucia o se whaia ina tele mo Lucia ma o le ale manuia tau mo whai ngā Putin. Na whesiringia au tu stala po nofu sauni atunu Europa e whaawau pera rātou rangolango mo Ukraine I le tūtau rupui puinga. Tali Dragon o lo sauni mai tal tonu o se toe whafangu lea mo lātou. O le Masino Union tau sanga reina mariri ai sui umo le NATO o le asi tia le tūranga o le pui puinga mo na sui awai e meise o le taro sanga ane le presidente o Amerika Donald Trump ina ia whaatino loa lea tūranga. Ua whaamania mai a Trump lo na whaatonuina o le Pentagon ina ia a mataloa o na fuafuaina se ngā yoinga whaamiriteri e whaia I Nigeria I le matau polo o au fiaitanga ta keusiano lo usawa aina I le aitu o le rarolangi. Whai mai le 9 News ua mai o na lapta I le presidente o le aia tā ofi vave lava so o se fesosoani o lo o alu I Nigeria pe a whaia whaawau pea e le whai ngā māloa le atunuu le whasi o tia o tangata keusiano. E le ngata I le ono anga I atu le militeri a Amerika I le atunu lea I se tūranga wha upenga ina ma ave sea umale au wha tupu wha lawe I salama. O lo ia ma a whai a wha atino sa rato o swainga ta ue Trump o le a vave ma onga tai pei lavo le o swainga e I lato wia o nei tangata keusiano. Whai ele lapta I ngā Trump I le mai au whaamtaranga al presidente o Nigeria sa whai ele poles to na I taluai wa ia whaari ai o le saolo tonga tau tapua inga ma le whaatanga ino mea tutupu o se vaenga au tu o le lato tantununga ma le atu mau pea lava whaapea o na whai.
I to tono Nigeria pe amare 2.2 miliona tangata o iai o isi o Kewisiano a o isi o tangata Mausalemi. Tarmun mulio la ua toe a matawhainga malanga le company waalele le NUC la i New Caledonia ma au kilani ia maolo o talutalo le matanga luengo tulisi le atunu ia toe solonga le reilo na whaatinoina. O le whamana tuina nao le toe amtadia o lea fuafuanga wa sidia mara se walu maasina talu na le toe whaawawina ua toe wala awa i fo i le company ma le atunu o New Caledonia i tangata whemalanga ai ia whao ngā lea au nanga. Na mafua na tau fia ono le temitonu lea na tupu ai vevesi i to tonu o nou mea. O le asa mua la masina nein o toe amataim ia le awonanga e te itasi lava whai ngā malanga i le vayaso mai au kilani i nou mea ma ua whai roa le awonanga tauturisi o le toe wha awawina o lea tautua o se wha mautuwina lea o so o tanga o New Zealand ma New Caledonia. Tara nā Radio Samoa mo le nei fo ia sangafua. Ua nā o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, Altogether Auckland. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. O se tala fia le nei mo I la tolo mana mia le vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai neo na whaata watu le tātou ofisa, a le TL Marketing I le mautou Samoa I mangele, e nao le lusfutala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lantou weanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, morisi whaamtalanga whaosota iane, I le olua tasi o lua o 5 tasi fitu, morisi whaamtalanga, I le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Omega Cars, lua selau Cavities Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tu ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea,
Nangalo atu o eleva ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai seretangi Se momoli atu ai Lo ua lo faila Samoa matalasi Hangi mai seretangi Te momoli atu ai Lo ua lo faila Samoa matalasi Ea, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia maise fo i o le sila mai moa. Samoa le atunu upele i le nei fo i a songa fua ua tātu waulia mai. Le aso tolu o le masina o Novemba. Lua afe lua se fulu malilima o le ua se fulu minute ua te ai nei i le itu la. E wha, wha moe sa manuia lau whaafonga mai le tāpua inga foi. Ia a o wha ua watu le tautua a le au whainga ruenga. Mai lava le tae ao, i le malu o le tae ao. I le sunga le lia wa o ia te vaimeni, se i o mai fo i le sunga ia te tia. Ia wha pēnā le tau wha ia whonga bua po le whatalega fo ia se umanu Francis Ioane. Lea ua tātou toi pēnei ma laulua whasila wha i fo i le lofa maleanga lei o le tua. Lau tau au ona maasani i le wha poponga. O le pola kalambe, o le ngā Gagaifo Faiva o Samoa mo le mānawa o ngā ruenga, sa whia ngai ai, ma le mamalu o le atunuu, mai lava le tai au na ua ngā e le la, a la usu Samoa, tā pua i mātua, ia mai la tau fo i o tina mta mā mātua, i mauta malawa, ia ai whapena, o nā alo Faiva le atunuu, o Faiva o le ngā taifale, o Faiva fo i o le lau ele ma le vātea tea, ya ba se o le langa ina fo o le tua sivi ma le tua vao. Ia ma Faiva e whai o fisa. O Faiva e whai te tonu o maota malawa. Ia o Faiva fo i. Lau whai ngā luenga le malo. Au whai ngā luenga o pisinisi. Mahati na e tu ma oti. Ia o le tangata malana. Ia e le ngata fo i le nā. O le au whai whāto anga ma le au whai Faiva. O le au whai lafu manu. O ewa aia le vao matua. Ia maso se ngā luenga lava o te tofi i ai tātou. Lei atou sa vea le urua i ali i pesta tā māle langi so alo Al Harrington tūmanu vao le vea. Le ua tātou toi wheilua i foi. E pei o la masan ia i mai lea songa fua se ia pā ia le asfareile. Ia ona tau lunga lea o Faiva o le vai aso. Ia ai o lea stonai. Tātou teo mai foi i te pena le tātou lau lau. Ia awale swalofi ale atunu. Le tano ava e te maua i hai le sao. Le ai masa mea pi o e te maua i na ngā lou ka wale le vā aka e kanki. Ia fuki lo ulu ma ua tūlo fe e wa e whaali i upu e watu. E le o upu o meo mata upu. E wala langa ane le mea langa i fole si mea i sua ane le au la pauta ma le au la patai. I le tele ma le anu a i o le. Ngau ngau sao mata upu e whea ngai ma le atunu. Ia o le Faiva lava la tau ia. O le tau ma whai e wha manino, ma wha pula pula, ma wha mala malama ia vaenga. Ina ia ma whai o na sila fia. E le mamalu o le atunu. Awa o Samoa. E mala malama loa. File mulo. Ia ma whai alo fo i lana whai unga. I le mea e tatau na whai. E le ngata lai na manui ai ainga. E manui ai fo i maista ngata lau tele. La tau te mala malama le lei i mata upu i o lo tea. Awa e manui ai. Ma a fi ai lo toi fale. Patalo fala ia. Ma whaatu lau fo i le pa ia mawalunga o Samoa o na tūlanga whalupe. Le tā whatolu o le tātou vādu nofo. Pa ia mamamalu wha le malo. Pa ia fo i mamamalu wha le atunuu. Ia mawalunga se vi inga o le tua. Ia te utou le au whainga ruenga tutofi. Le a inga sa le vi. Ia o whea le kalesia o whea le tāpua inga o lo o ngā rurue ai le au whainga ruenga puno wai. O le asuasuina o le ipuvai o le hola. Ia wani a nganga mo le tua. Ai le mwhai fo i o na whaangaluina.
pa ia mawalunga o tau lau whaingaluenga, ua malolo retire, malolo manu malo, ia mai le, te leo tau sanga sa o tau ta se ai le ngaluenga, ia ma whapena o na whale le malu ai, ma veo o ni tangata ese, inu u ese, ia, ona o le tala inga, o le ngaluenga le tua, ia, fo i mai i whanua, mapu mai e le sasanga, se i wha manavo le toali i waloa o nau tau wha au ngase i le ngaruenga. Ta mā, ia matina mā tutua malolo, ia awhi mai a. Whawhitai la utou ta talo lo o a whea ai le au whai ngaruenga ma le pulenga, a le siu fongo Samoa. Ia, ai le ngata fo i lea, o talo sanga ana i ta mā matina mā tutua. Whatalo whawhabitola i lea, ele pa ia mā walunga o Samoa, mai manantu ele tu e autalaina le fau o manaia wa o Samoa wa umana tofi tosi le sami tosi fo le lau ele ma ngā taifale ia le na o tātou te pofea ia e wheta loloa ia le atunu o mauna mamalu mauna pa ia le to sui ai se iota pa ia mamalu mai le vavau o lava le vavau o le nā fo ua ta oto le lei i a ao, o whale upolu tutofi, o le lantou matafa ioi le nā. Ia, o le lufi ina o upu, o le tausinga, o le tātou vānu nofo. Whatalo whapitoa, e le fionga le li panemia. Ia, malana whaafonga fo i ma le tapo inga le nei aso, te le tonu lava ma whaatuatua le whaamboe moe. Ia, o lo pa iatu au, o lofa, au, whaabawhana whana, au, whaala i au. Ia, ai maise fo i, o au le lii, e ma whai ai, o na fo ia, le tele o ngase. Ia, o lo whiangai mo le tino. Ma lo tāpua i ma lo le toa, ma le whaatoa i lau whionga le li panemia. Whaftai bo avadoa le lei, o lo o e tuina mai ai lo teimi. Ia i mātou ndei o le au tau longolongo. Ia ma whapenao na mamoli ai le sāvali o le whaala i au i le tunuu. Ina i au ne nofu pole o lo maua lo suifua lao le lei. Ma o lo whapenao o nanga le lei mai le tua e tau wala mai. Ia li i mata mai tai fo mai ata mamai ma o nātu wanga waa whapitoa. O lo o mawhai. O na toi whafo si ai. Ta wala i le tūlanga o tong fitinga, o tautonga, fusinga, fuala au, o a umataanga e whaia e i la tōne ina i e toi whafo. Si ai le malos, o le anganga moni le nām. Ia, watalo whafo i le fionga le whalitua, ia tūpea, whapea fo le no whaalo ma le ainga lii, ia maise fo i la tō umalawa i auta whaa, o le fionga le li pale bia o lo lato lipo ina le puipuinga o le saunga le mo. Asu le ipu vai, e amba whapena foi o na whaatino le tele o manaonga o le tātou o le itai. Ta i le tamau le atunuu, ia ma o talitonu foi le o toi mamau se teimi, ia o na toi taliu leo le uto, i lau whanua ma ele o le atunuu pele o lo whaamuni mai. Ia ma talo sanga mo lia le atunuu, ia maua lo malos. Talo fai nisi o le atunu o lo o asia i tātou le nei vai teimi o le tausanga malanga mau mai i isi vaenga o Aukilani ma New Zealand nei. Nisi fo malanga mai Samoa ma le Pasifika, malanga mai Hawaii, Australia, ia mai se fo i ia le malo tele o Amerika mai si atunu o lalangi e pe o le atu asia ma le atu Europa. Whaatalo fa i ate oi i lou lato i le tai ma le lato i le ea. Malolo malanga minbia. Nisi fo i o lo malanga mai, ia o no le tūlanga, o le fia mafuta mai pe au whaambawai, sauninga whaale ainga, ai mai se fo i o sauninga muli. A o le i a whaamawai atu. I nisi o ainga o e sa pele i le loto, whanau o matua, tausonga, ia ono o le wala au pa ia le tua leisi e whailoto. O ia nā te whawai, o ia fōi nā te toe whawhoi atu le tangata. Ole, e tō tino le tua, na whaatino mawhaia. E rei la sisi e pule i le mea le rā, ai ua māre malama le atu nu. Ia o onga whakirisiano,
E le o se tātou nu umoni ma se nu umau le nei. E ai le no fuanga mo sa nia mo I tātou. E anga I e paore mea kako kere ro po le are kaimpi. E rei reo e rei. Po le are kaimi e pe e le baka o si le le la kou. Io kala le ungari. Vo le pe I au la ue pule le o la le atua. Na fe mai a. Ko kiki pe le maka o le feife au le ko kiki a. Ia umama mo I ngia kulele. O ke ofo I kangaka. Le mea lale dai o I tue ngā tangata whapea. Tue ngā ungari I ai fo o brother and sister Tongatuki. Po Mr. and Mrs. Tongatuki sai. And mea maile Tongatuki. La le la ua kao fio le lei mai ai Samoa. Lono wingai umala vai aso lea wa ele I whapoe moe umina nofo. Lea la ua prolong ma extend ai lo le la visa. Ua whafo seo na fosi ai le visa. Ma le nofo ai Samoa. Sei whatale tani. Ia kango kuroa pūle kanga. Whekangisi loa ma o mai ilu ma hoi le leo le screen. Ma tau whono ma whi ei ma o I tuai I atunu ule san nofo I Australia ba. Ia ma le lātou au lango. Wa le wanga ingo I ai tangata. Ono le mawhauwhau. E le whatu I tangata o e whaina mea e palau vale. O e whai taulu tu spa I ana roangi lola ia le palau vale he le atunu ma whai upusa. Le ua wha maasiasi ma wha alumba ina wha ali. Ele tua I lalo le mutintini o le la. Male mai moanga Samoa. Male lalo langi atoa I tafa I fia. La leo mai ai lumo la screen fo lele ma fia loto tele ai lava. O le mea moni a. Ua pūle tanga leo fuwai. O whakangisi o aro lo fa mai le whaingatao le mea leo ua mai ai nei I Australia. O I New Zealand nei. Ia le na. E pisa alanda. Ua. Walata mai le whai tutoa. Ke lo whako se oli. Ao se oli la rungei. O lai I kangu malala. Walata mai le whai tutoa o tanu malala. E te lua savali vari iai. Io whai le beo le talu sanga fo le. Lango leo ngari I le wantu. E tau ala o na whai se potu fo le. E mapu ia iunu ngari. E vai se votu e mapu ia iunu ngari. I vo le waka loka aku whapea. Whapea o lenga ngi ka ngaka whapea nei. Ia le na. Patalofa ia te oe ia malo fo I le tulanga sai ai ia tāpenanga. Ai mai se whai au. O le sauninga ia whapea fo I tapo inga I le sapati le aso nafi. Awa fo I la o le mea mali se I o whatalo fa mua I lungo le tātou apio fo linga. Le tātou Facebook page ia ma le tātou YouTube channel. Ia maisi lava fo I platforms ma fola o le upenga ta whailangi alo e mai mo mai ai. Po whele tafo le lalulangi alo e mai mo. Whatalo whatu le I atou sa vea I ate oe. Malou a inga. Ia whapea fo I ma wha malo antu I ngā luenga le lei o loo whatino I lea taimi ma lea taimi po whea lava o loo e lala ma papa awai I ta whai fia o le lalulangi. Tātou Facebook page, please press the like button or even smash it. Much better if you smash it. Kwai kai le ko I voelele. Ia ina ia mawhai e ona ma share ma tufa le tātou polokalame. Leave me a comment. Lau tustusi. Ioe. Po le are ko ngā kuskusi o atu ai ngā mawhauwhaunga o lo e iai. Tusi ane I lalo. Po e ata, po e fia, po le ale teimi, po fea le I tūlangi o lo e what. Ma futa ma e whatasi mai ai. O lo fia I o te fia, whaita tala ma fia I loa. Po fea lea o lo o tau ma futa mai ai. Se wawa i atu po i leo I lunga le tātou apia fōlinga. Sam Simaile, talo for love watching you from where? Whele te ma futa mai ai, John Simaile.
Da Vinci Leonardo, malo soifua manuia, lo tua fina ia Fortino Josefa. Lo mai mo mai I talaga kua ili. Alo, fatalo fatul tamau tatu ainga ia Masoe, Tauli Josefa, ia whapewhoi, ia le tuafine, ia Erolini, ia maletama o Foleni, ia maleusofo, ia Vaisingano. Patalo fatu I le sunga ia tausili, talofa tausili, stau, tua I malo, ia malo le onusai, ia ano o vatua le meo le whangu. I lau whale tua la le lei ia ana e vatu o le whanu mai I Salaelu. E whesoso ani tele ia le sua o le olive le la. I so se meti ngā ale le ai. Ina tau le vatu sau vai o le ola. E whesoso ani. Ua fiu hue ave le vai o le ola la tau ia seu manu. E musu e ingo. E musu e ingo rongo vingi kere fia malos. Malos tau. Ja, fatal fatu ia le atou se vei ia te oi. Fatalofa I le sunga ia Mapuola, alo le soifua manuia, not watching you from Hawaii. Aloha to you. Which part of Hawaii, Mapuola? Rachel Sila, 7090, talofa lava malo le soifua manuia, lau Papa Junior, Timo, ia, whapea ia Colleen Strickland, talofa Colleen Strickland, ia ma le tamaita I o whaafua Peneli Satele, talo whalava malo le saifua manvia. Manu, talo wha manu oile suafa, whasufi, whasua male aui. O na maku Watt Fusi, o Fausi, kwa mahari e fo ia ingoa ie o bai ie fau I la taita, watching you from Alaska le atua talo fai. Fatalo fatul state o Alaska I nai Anchorage o I fo ile si pito no o na New Range. Coletta Wire talo falava malol si fu maduia. Timu Enoka. Ya fa perfo I fe alfani kirisome. Where are you watching? Filo no u talo falava malo Maria Tanvasa. Ia whaatalo whatu fo ilo tua fine ia sala tan vasa malol soi fomria. O talo sanga set watching you from Christchurch le ataua. Ia whaatalo wha I o tātou ainga malawai kala estete e maise fo I le uso e atave veu Rex le vai taulango. Ia malol soi fomria ia malete mai tai Alan Walla. Patolo fingota talo flava watching you from Manurewa. Nice to have some local people tuning in. Yeah, ole sunga ya tano lafo. Alole soifua manuia. Junior, Iono, Talofa Junior, Iono, watching you from Wellington, the capital. Alole soifua manuia. Yeah, Olosi Sio. Talofa lava. Alole ngā luel ne aso. Ole aso ngafua, ole aso whaatutu ngata. Yeah. Ohala, Jamie Hala. Talo flava maria fo le fiafi ia te oe ia fa pe fo I sua ina matautia alo le soifu manuia fa tai le mafuta mai e alu le asolu nei o lau to swafa o epafonoti palasi Josefina Walika yeah watching you from California le atoa driving to Washington 18 hours drive. Well, you look after yourself and drive carefully and get to your destination safely and all in one piece. Palonga leo pena unasa, ya, tasi o paanga tō tino, le tātou Polokalame, ya, whapefo I le tō tele o tō. Now, share our program to all our friends and families around. Te le mea sa tu tupu le whai unga le vaiasu, il na fusa I ta alonga sa tu mai mo le au, la kapiliki I le va o le au New Zealand ia ma le au fo I te mai tai mai Australia ia nando vai mo kwa I olo ai e kenge Australia ia ka ko kenge nge fe tau I foi ma le talonga I le va o le New Zealand Kiwis au liki ali ia le fo ina matua
Ma ai mai mo le tunu le tulanga. Ma ngai o le talonga, mata ina le talonga le vau le kiwi, ma le mata maa a tonga, ia peite alfa, ia si malolo stele. O alo mata mawhana ua Samoa, nei ta alo mai. Ile au laka piliki a New Zealand, le kiwi, New Zealand kiwis. Le ala, wa tātou tūla lata ile a sosa a sau nei. O le aso le nao le su ngā simpini i le vāo le toa Samoa. Ia ma le au le kiwi. New Zealand kiwis. Ai le whaia maila i nei. Le mea kake ingo ingo ai. Ona ole ale whaia mai nei. Ona, we have no control over the schedule and also the administration in terms of where the game is going to be. Le alau whaalonga tu nei wa whaamau nia mai. Whaamautu o le tālonga le vāo le toa Samoa. Whapea fōi i le au o le kiwi. Le auliki a New Zealand. O le awhia le suanga sempini le nā. O le Pacific Cup o le a whaatino i le Malaya i Sydney, Australia. On Sunday next week. Vasolo nei lera ua. Vasolo nei ai. Ai, wa ngā fo i le fodo sa whaatino o le vai asana sa ima vai atu nei le teimi o le pasi o le tala le tupe. Na langa ai nisi o saunoanga mawhina ngalo o le tō wha ale fionga i le sui pālemia ma o ia fwoi o le minsta o tupe. Le fionga ia Honourable Mulipola Ana Rosa Mulio ale e winga i le tūlanga o matua i se ai i tātou mai le whakerisiano. Ma tātou wā mbiu ma winga na whaia i le asu sā, le asu pa i o le li. Ia, i le taimi fo ia o loloma le tālonga. Le tātou au ma le mate maatonga. Ia, e moni au, ia le sauduanga fo ia le fionga le minsta. E tā ua tele le tātou tue tepa, i le tātou whawai, a po ai o lo whawai ai. Ia ma tau sia fo i le mamalu ma le pa ia, o le aso sa pati. Ia le lala whaini i le tālonga le o. Ai sa vavali solo ai tonga o Samoa, o Kiwi, o Maoli, ma isi atunu. I to tonu o isi atunu. Le alawa o maile lapta inga maile fionga i le komsina. Le tau mau o lo iai, the temporary acting commissioner of police, le fionga ia le ataua, le sunga le ataua afa masanga Samuelu. Whaikou sa vali i le aso tōna, a o le aso Sam. Ele ai se tu ai ngā mea fo le whapea whitutu na i ai munia, pe whai pe le whaia. O le tali, ele ai se sa vali e whaia. There will be no parade on Sunday. We'll keep the Sabbath day holy. And while Samoa and the Kiwis are playing the final for the Championship Cup of the Pacific in Sydney, Stay putu stay kaputu uman pussycat no fo tato failala tato savali la so astona. We do the parades wherever on Saturday, but not on Sunday. O manaya fo le natal noanga ma le na fo to fa wa e te tayo le tunu tato fa mamalu i le asosa. Awa tasi le mea tato te le vava ia tu o mai fa tangata ni malia i le atunu. Ona o tātou soli le sapati o le li. Ma o tātou le manatua ai. O Samoa e whawai i luma o le sila whanga le tua. A le wawai mai. O a vea le aso e tasi e malolo ai i ova. Ma wha malu le o singa taulanga o le maliu, male tu o le li whaolo Yesu Kiriso, i le tino male toto o le whaamantunga. A le vai mele ka ula vale i la sulea. Ia nao na whapea nātu, fo i le atino. Ia api o le saulotonga le nai pulea ia oe. A le mea moni, malolo le li, malolo le whale ngā umonko sa vali le skongai. Ia na mai lola ia le malolo o le lotu mai ki ko ki vi makamaka le kalonga Jeffinia Brown watching you from Manurewa
Ia, le lei malo, whaaftai le mafuta mai. Claire, watching you, handsome Seville from Spanaway, Western Australia, or Washington. Manuia pokala, whaaftai e te Claire. Alo le soi manuia, tupito tavita lolonga. Alo, whaaftai le mafuta mai, o le sunga ia Tamasa Moa, o talo Faiva, alo lava. O si unga a toe, talo whambalo le soi manuia, Mara Jacopo, ia whapefo le sunga ia Michael Utualunga, talo wha Michael Utualunga, malo le soi manuia, Filimaua 1867 ai o le tausanga le whanga ui Filimaua o le awhi walu se lau ongo se fulma le fiku. Ia le lei. Ona, talo whatu le tina matua ia vai tupu to whae ono le awasa. Ia male tua fine fo ia Emma Lawson malonatu ainga. I se meo in Salt Lake City, West Valley, Salt Lake City, Utah, I Amerika, taile, mafuta mai. Wai aso na se mawai atu nei na ato le iai. Le liba se fulu tausanga, talu na whawai ia le asosi, ma le mawhtanga ale au tu stala, le au whaasalalau I Samoa. Ma ua, mātango fiai le tofa, ale malo, ia emese fo I, le whaala putonga Australia. Na lato whaatu pei nai ia se no whanga ua mapune iai ia le autostala wa. Tasi lea mea o loa tele o na whetalo loa ima whasi I tai ia ono le mautuo se ofisa e nga iai ia le tato pulenga. The administrators and the administration of the JAWS, which is the Journalist Association of Western Samoa. Lala fo lana nai la yona ta mua tele. Ile a apa mai o le sosi isi atunu o lo malosi ai I le whaatemu kalasi ai maise press freedom. Le saolo tonga o le autostala ma le au whaasalalau. Ile whapela atu watu lal saolo tonga ia o tono to waila I le soli. The codes of ethics. The codes and principles of practice. Ioe. Taula malama le iai. Awala tō tele o lau soli tu la fono le iai nei. I mea nei o lau whasalaunga. E mafua mai lunga o le leai o se tō mai ma se malama anga I tu la fono pui pui ai le ngā luenga le nei. Lua, e le o iai sau tusi ta iala. Lea o lo o whaatau mai le JAWS. Ma le tātou maftanga. Lua, e le o whaia sau le stala. E le o oia se financial registered member. Awa e tā wotele le mele e whai atu nei. O le mele e whai. Ia. A ngā I o le tātou ofisa e le stala alo I le leilo suafa. Mai lau tustu la fono le te iala. E te muli ta iai. Ma whai tau le iai. Ia le lei whai pēa e malmalama e. I mea la e tustu si ai tonu. O na whai la ia leo lau sao. Ma e le si tala whaatu la fono ina. Laisene ina. Ma o oe o le tangata whaisa whanga I tono le maftanga. Whatalo whatu I seu manu NFX6W or VW. Where mai? Talo Seville watching you from Wira. Hard my territory. Ia, whatalo whatu I le pitaru o manu rewa o le so. Le sa whatino ai ia le polkalame fo le mo tamam tina matua o le tunu uleana. Na malanga mai ma whaamio ina I le seni lea sa tātou fina wina. Pe ona iei I le tāwhatolu o le whono whawhautua Samoa. Ia ma le fionga le konsula malona ofisa o Samoa. Fionga ia whemata. Ia ai maise fo I o le whono so whatasi le maftanga whaiwhi au Samoa I au kilane. Ia whatasi e fo ia ma le vaenga. O le Pacific Leaders Forum, a peona iai ia le ftelenga atele ai Edwin Puri, tofilau Esther, tofilau. Ia mai lato umalama au fi ai le fionga le alolii. Ia fpuleai, semi fpuleai, ia ma le faletua fo ia sene. Ia manai o la alo,
ia ma le to tele la vo isi vaenga o le fionga ia mai ava veta ia manis va malo atu awa on dele no fa longo tuai sa fa tino e fo ile lato avo le feilo inga ia fai fo ile o lato tau maftanga o la unga ia e mai se fo i le tulanga o le awai mai ai o nisi o alo mata mafanau sa ta mo e le fainga panota o selinga o local boards le sa fai nei local council elections ia le la o manuia o tangata fo i da la tau te whaaso so ina tupe o le tabao a ingo le tu malo i manu rewa. O i la tau fo i la na e saa mai ia le la tau whaamrianga i mafutanga wha penei a Samoa ma le Pasifiko lo whaatino i manu rewa. Vato o le wha malo ma le whaatai, Violet i ua malo fimono, alo le soifo manuia, whaatai ia le mafuta mai fo i leo. Nanga ma le tautua. Fatalo faila ina ita mam tina matutua na le tunu. Lea na manuia mai le lato sitseni lea. Lea na avesea le afefisa lau valus fulmalua. Waba i lima fulmon tupu tausanga utua yatu. Tutusa leil matua o le mata upule na. Male matua o le tausanga o le fono faufautua a Samoa. O le hafefi se lau iwa sifuru ma le whaafo i na whaatuida mai ei le fono le na a Samoa. Ia, le peo nau tau whaafonga iai. O tangata Samoa na whaatuina ia le nei foi fono tanga. O sei tūtino Samoa. Sa soani e le wha maupopoina o tātou tangata Samoa na urua i tau nuu mai i le a fevisa lau lima sefulu, a fevisa lau ono sefulu, se o mai le a fevisa lau fitu sefulu, ma le valu sefulu. Po tō tele na wā, tanga tai malanga mai man nofo i au kilani nei le ai tele. Ia mo iala o Wellington e wha pe o le lau mua. A o lunga nei, ia pe o le lau mua lona rua lea, o New Zealand para ma tangata ma Aotearoa nei. O le la, o le matua le na o le fono fautua a Samoa. Lima se fulu ma le tasi tausanga i le so. A o leo o toe whaatulanga mai. O le fono, e alua ia pe ta ape le fono. Alua toe mai nisi tangata, toe whaola le fono. Ai ile toe whaola ino le fono ma toe whaatulanga mai i le afev se lau i le dua afe luas fulu. Ona o le tali tonunga. Wa fiu mai le tama le malo, le fionga le konsula. Ia, ele si lo mal malama le lei i meo lo tutupu, taipei o tangata nei sa mātou iai tono le fono, o le fono fautua Samoa, a o mātou tua lava tau ina sa iai nawa i tau. Mana tua, o e kalesia sa tau nuu mai iai manai a inga le toa tele o tangata fau sa malanga mai le afev sa lau fitu sa fulu in the 70s and the 80s and even in the 90s. A o le nau ta inga lao nisi o to ina mātua sa iai o tupu mai e o le tunu wha pēr fōi ia whale o polu sa iai. Ina ia iai se maupoponga o le tūtino Samoa, langa le o to tele mai i lunga nei. Ia mai e le ai fōi nisi e malama lama tele i o tātou tangata. A o ambionga fōi mawinga o tātou tangata. A o mea sina fo i le atunu ua o mai tangata Samoa mai le nei atunu. O whetena inga fo i sa tula i mai i le vā o tangata Samoa ma tangata New Zealand. E pei ona iai le tātou tūto tasi i le awhiv sa lau ono sifuma le lua. Mai na o tātou wai le atunu uma le atu motu o le Pasifika e whaia se whiangainga e tau o le Treaty of Friendship i le vā o New Zealand ma Samoa. Ta ua le na. Ia, o le mea le mali ei fōi. Ia, naito ina mātu tūo lava sa iai le nā vai tau. Ia manisi o whaafia tau langi ua whai i langi le wholaunga. Ia, pe o le tamama tua ma le to ina fōi o to ina i nā vai tau le ua tea sio. Ia, whaapia fōi le to ina matua. Le i ite se te whano. O le totele o nisi fōi o ta māmā tutua o le tana lei.
Ia sa lātou pulu lima fantasi e whaatino lea. Ia aluai, ia pāra pākeki, ia e pā, e le ise me pā e wairengi kupe. Le mea tā ua le tausanga le nei. I le toi whaatu langa ino le whono e pei o na whinangalo i ei le fionga le konsula, ai mese le lalango mai o le fionga i le li pānemia. Na tā ua i tele i le whaafonga le li pānemia, le tā whatolu le vāne nofo le nei. O le malo, o le ofisa le nā o le konsula. O le ekalesia, o le vaenga ma le tiute le nā le matafa ioi a li i whaife au ia po sunga i whawhengainga. Ai o le tulanga o tangata lautele, o le whono whautua lātou te ta pena ina ma wha mau popo ma taro le pa ia mawalunga o le atunu. Mai o na ao se io o io na iu, maunga te tele se io o i maunga iti, e awhio mai ono lo iai se sa vali ta ua wha le malo. Ai a whai, o le tutino lea o lo iai nei, lea o iai le a inga fast i au kilani. O iai fo na ona to finga, o iai te fono sui te fono. O le lātou whailau tusi, o le lātou te utupe, i ama komiti o ngā ioinga. A whai e malanga mai wha sama noa, le fionga le li pānemia, wha pena fōi, se au malanga patino lava, fitoi tonu, i le tātou a inga. O lai o mai ele o mai se malanga wha le mano. Ai o mai la ona fia mafu tātou o tau la le nā, le a inga o le wha tūtua, le tū Samoa o tas. Tau te tali malo, e le māua lunga o le fola e te tau no o iai. Ai o loi le taimi ua gina ai o le a fio mai le fionga le li parmia, manisi o lana kapeneta, ma le whainga malo o la ua whaatula i mai. Ona longo tala lo lea i ai, ia le fionga i le konsula o le malo tuzo tasi o Samoa. Le fionga ia whemata palo sa lue whaapo le lua po le fionga fo il suafa ia le malu. Ia, ona utou lolola ia lea, e lua vaenga ia wa tawa vai i, ese le malanga mai le ainga whaasamsamanoa, tali le ainga o le whaatutua le tua sa mo utas. Malanga alo ia mai loa, official state visit ale Pāremia, manisi o lana kapeneta. Ona ilo lea, o le matafa ioi le nā, e tali ai, tali malo, ia fionga le konsula fa pia foi o au nei o le te fono fou filifilia. Male komiti, male a inga ato o le fono fautua Samoa. O le usuia le ingo le tātou fono mai moli atu foi o le tātou loia. Pe ona iai ia ni whaatupu manatu le aso le nafi le tātou fono. I le toe tangai ma le toe sila lea. I le teu te wina o le tātou wha. Vai mō le teimi mua since 1984. Ia wau so atu wa motu alo le aini kopi, le ai, le toi lista leina. Ia mai loa i foi. E le ia ni wha maunga. O le lista leina alo ia. Ina ia amana ia foi. Ini tātou sa ili ngā tupe mai funders and agencies le tāu o tele ua mai ona le stala wha le tūla fono i tātou. Ia. Tātou ua tale pese lea, whalofi balia i oe, malau pasese lungo le ala tele i le teimi le nei, tātou ua tale pese lea. Whamadui atuai le manavo ngā ruenga ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunu i le nei fo i asoa. Well, there you go, brothers and sisters. Monday is always sort of hard to get up and run. You have to be rejuvenated again and again before the rest of the week and your busy schedule.
Ia le nā whawhiwhianga so I whiwhiloi o le nei fo I a wauli. Ia a wā ia le manapa o ngā ruenga. Ai maise fo I o le ngā Gagaifo Faiva o le tunu. Po whea la le tafa o le lanulangi ma le itulangi o lo e whafonga mai ai. Whatalofa ma le nganga whaalwalo I atu. E ma whafta I atu I tiuta ma Faiva lo whilima. O lo o outou ngā pāti ai. A wale atina e outou a inga. A mese fo I o le whaatino pea, o le tulanga o lo iai, le tautua ai tau malele a Samoa mai tawhai fio le lalolangi. Toi fo I mai la ia lau mata upu lea, e tusai ma le langolango ina e le fionga le li pandemia. O le toi whaatulanga ina le lei o le fono fau-fautua a Samoa, leo le asuia lo na ingoa. I le fono a Samoa poto, Samoa's Advisory Council I Aukilani, po o le Samoa United, fono,
Incorporated Society Trust. Ina ia tātou o ese lai titi mai le mea na o le whanwhawhautua ma le 5 tausanga o tuana i atu. Wa tofu ma fo i api tonu i New Zealand nei, ma isi atu no o laulangi o au ma wai Samoa. I le upuale o le whanwhawhautua. Whanwhawhautua. Ai o le toi ta i tua i le tala whaasolopito o le whano le nei. Wa whai asi batu o tele o tausanga talu o na tau ave mai le tele o tupu mai o le atunu. Ai mai se fo i sunga i whaafea ngainga sala lango mai i ai. La tau te tali tonu ai. Ai ei le tūtino o Samoa e wha mau popoina Samoa e mau popo foi. Ma tasi le loto o Samoa. Peitai. E ala na male pelepe ia mafutanga whapenei. Ona o le tūlanga lava o le whetoto a i lea taimi ma lea taimi. Ia manisi fo i a le winga le nā mae a i le tūlanga. O le saili vi inga. Ma saili e sapo mamalu. I tu ai ngā tōwhinga whapenei. A o tōwhinga whapenei. O tōwhinga e whaatino ai le tautua. E le ini mamalu e mawai, le ini vi inga e mawai, a wai le ini tupe e mawai. A o le loto fuati e ifo le tangata. E alofa i a Samoa ma alofa i ona tangata. E fia maa malama i mata upu e lo te lea taimi ma lea taimi. From the grassroots level of politics, the local council here in New Zealand, to the central government and the beehive, the parliament of Samoa, of New Zealand. Leon, la le na ta ua i tele, i le whaafonga mai, i le langolango ina e le paremi o Samoa, le tā ua o le pito la au o le whanofawhautua a Samoa i Auckland. E peo na o whaali ai, i le whilo inga fo i ma le fionga le li paremi, a malana whautuanga. I le 5 tasi ei nei o tausanga talu na whaatuina le whanofawhautua a tangata Samoa au ki lani New Zealand. Wa whailoa atu ai. Ia le filifilia o le laulau fau o le tātou whano. Fautua. Whatasi ai ma le teimi mua ua tūsia ma loa mia ai. Wha le tū la whano. Se wha vai ma se ta iala e ma whai o na lalango i ai. Wha le tū la whano. A legal documentation of a constitution for this body of people of Samoa, the United Fono, po ole fono poto ale atulu pele. I au kilani nei. Ia, o lela, o nisi nei, o tōwhinga fau, wa lau le riu, ia i le fono i le aso ananafi. Ma ua filifilia ai le lau mai le sfuru ma le tolu, o sui, o le komiti whafoe, mō le isi tolu tausanga o lumanai. O le teitei whono ua tau ave lea, e lo utangata nei whatau waale a tau le tau wā savea. Se Yuli Pesta, Al Harrington Tuman Vau Levea. O le sui teitei whono, ua totofi i ai, ma wala auli ai le, whiriwhiri ai le tōwhai le wai malai. Ia asiata whale malu pio vau riko. Le tau whailo fo i le nei tamali i ma le nei whale o polo. O le whailau tusi wa tofi ai le sunga le li whai au ma o ia fo i le ampasa o tamaiti sulfai i le malo Samoa, Reverend Tole Foa Larry Tupai Levea. O le teu o loa wa e lua tamaitai wa se e iai ono le talitalunga e tā ua tele. E lango oni sui se te o lua. E le matanga luenga o le teu tupe ale fono. Loli me sepa Channing ma le fionga ia tusani ta whailangi sua. O le fawfautua whaapitoa le komiti whafoe wa se e mai ai le sunga ia sua tolu ma nave misilu ki sua ia whapea foi ma le teita i o soa komiti le tō wha ia manoo lo ui fono to o le vea ma le tō wha ia tofilau ia po le fionga ia tofilau Ted Stanley. O le loia o le fono a Samoa ua se e iai ma ua wala ulia ai ia pe tō fia fo i matalia ina ma le anganga wha aloalo. E tō wha fo i le wa i malae
Asiata ati na e maai o le lo ia le na. O leisi vai nga siri o na tau ai. O le fono fofo tua sa moyo klani. Sa fa tu ma fa vai na le tau sanga. Fe se lau valu se fumba le fa. Ne wa e fo le toa fa i ta ma tua e me se fo tupu mai e. Ma fale o polu o sa mo sa ia i le na vai tau. Ioi. Ina ia iai se maftanga sa mo e fa ma popo ai i le atunu ui New Zealand nei. Ia ai mai se ai le ai tele i au kilani. Ina ua ba aia. E whai asi to tele o le anga i mai le. A Faiva se lau fitu se fulu. A Faiva se lau valu se fulu o Samoa. Ma wha mautu ai i lau whanua me ele o kilani. Ma o le maftanga wha whianga inga. Sa tutu manosi lava e langulango ida. Le iai o se fono fau le nawai tau. Ma o le to tele fo i lato. Ya, ma nisi o tupu mai e ma whale tua matausi ua whai i langi le fau langa. Ya, ai sa wha wau mai pe lava le fono fau tua mai le tele o nā tausanga se i o mai i le nei tausanga lua whelua sifuma lima. O se tasi o le anawa tau o le fono fau tua a Samoa i au kilani. O le langolong sua atu le i le ofisa o le konsula. O le malo o Samoa. Mai au kilani. Auto vaa mai au kilani. I lea pae inga ma lea pae inga. E tusai fo i matofinga a le tātou malo tuto tasi o Samoa. I ona te tai e au wina mai. Ia oni konsula po ni ampasa. Ia po oni tangata whainga luenga le māloio. I lea tunu, ma lea tunu. Mai ole wha popoina lau Samoa i au kilani nei. I mata upu e a fia ipu lenga wha i tu mālo. Po local city councils, wha pia foi i a mata upu lau tele matula fono New Zealand. Ole fono fautua sa whai maleo Samoa. Ole laulau a fono a le fautua Samoa i au kilani sa se ei i le tausanga ua tuna i atu sa avea i le fionga i le totoli i ato filau Ted Stanley. Ma te fono, le whailau tusi ma le fonga le fono sa tau avea lea e au nei. Lei a tau sa vea se Yuli Pesta, Al Harrington Tumanvau. Le lau a toa pu whangota o le tātou fono poto sa bo le la suia i ai lengua. Ia o na whaamatu ua tu fo i leo nisi vaenga o le tātou tula fono o tu po le Constitution. E na ia sila fia i le atunu. Lou sao i matau pe a e le stala. Ioi. Fe mai ia tuu i lalo le 5 tala po le 10 tala. Ai ne ua fono, ma poto le fono le aso al nafi. Sa au fatu ai le manatu. Ai ai le Samoa. E manatu ma mafa, ma fia i ai le fono lea. O le tātou le stala, e sau whanga ai. O le sui, fai sau whanga, i le ona le stala, i to tolu al fono lei. 50 tala i le tausanga. O le tā ua o le mata upu lea. E le whapea o le tuu maua lalo i lalo o le tau o le stala. O na langa maila ia leo le atunu. E te tongi le 5 tāla ma le 10 tāla. Ai o mai, e whaleanga me le whono. E leo o whai atu. E leo iei se nganga whapena. Ai, o le 5 tāla le nā. E loa ai le tangata e au lona manatu i le fono le atunu. E sau e whailo na sau. Tongi le maa, velo le aso. E le sau lama le 5 tala e sau e wha vesi le fono. Po le 10 tala. E whai e winga wha pena. Fo lele ma whai wha apolo kiki ma mea wha pena. E le se tatu wha apolo kiki e toi whai e le vele. A i loa lava, o oe le tangata e au ngā i le fono. Fio mai, tongi lau le stala, e le stala ai lou suafa. 50 tāna la, i le tausanga atoa. Ai mawhai ai, o le mawala wai a te tau, e te pālota ai i mata upu le fono. E te saunoa ai i mata upu e lo tea e le fono. O le ai fo i isi wha amnianga, po o ni discount e sa ili mai e le fono. E anga waa mai a te tau iai sui sa fono uma le tunu. E to tongi le 5 tala ai leo le 5 tala.
E le lima tā la e ta tala atua i le avanoa e te sau e whaalilo le mi ngao il fono. Pe whaali fo i ni manatu e whaatupu vevesi ai. Ia la ngona o tangata le fono. Ua fau le amatanga. Fau le whainga mano. Tula i mai le fionga le li pārebia. Ua au mai lana whau tuanga ma mai lana lango lango. Ina ia toe whaatu langa ma wha malo sia le fono. E pei fo i ona ia wha malo sia ma wha mau popo ma amana ia a inga e luas fulma le fitu o le whaatu tua i le tua Samoa ua tasi i le tele o le atunuu ma le lalulangi a toa. Ia, tatia la ia leo nisi vaenga. Ma me wha mai iei lolo to i lau vaenga wha mawhai. Ai fio mai le fono. Ta tala le avanoa, tātou te soa le pule, ai maise o mata upu lau tele. Manui ai tātou i au ke lani nei. Ai mawhai ai o na wha mau popo le atunuu a toa. Mai o le malosi anga le nā, anga i luma. Ia manatua le lei o lo o iai i wha mrianga. O lewa o na wha ata mai. Mo le ai ata tau o Samoa lo o lala mapapa au i atunuu i whafua. E mawhai ai o na maua a tō tōla wa i ata tau. E whaatino ai lau pālota. Mo le atunuu. Male tātou malo o Samoa. Ia, le nā, o le tau, o le nā, o le whaalawi loa. O nei tau mwhainga vai. Ina ia la lango atu ai le tātou malo. Sisila la ia i le atoanga o le tawhatolu le nā. O le malo, o le fionga le konsula malona ofisa, ma le malo Samoa, lo whaafonga le fionga le li pāremia. O le ekalesia, lea ua iai le pito la au. A whaife au, ma le maafutanga so whaatasi a whaife au Samoa. O le atunuu, o le pito la au le nā. A le Samoa ua poto po le wholo whautua a Samoa. O i la tau e wha maupopoina le atunuu. Le malo le nā, le kalesia whaatasi ma le atunuu. Tātou tutu whaatasi whau se Samoa manuia. Whau se Samoa malosi. Mole lumana. Ia le nā, mui moe, o lo manuia oe malau whaafonga mai. Ia, e maise i la tau leo o vai ato tau wheturi mai lunga le tata. Margarita Savea Ali i talo whalava, lenga moe, li, whaesea matila le fōfōa, talo whae, kua māngai fō i isia. Sefo Nicolau, talo whalava malo sa i fōmanuia, o tau umalawa lo uanga i mai i lunga. O sa meme lo wā, alo whātou from Honolulu, aloha to you, sister, malo le soifumria. Simona Tavita Tauti, talo whalava, uso. Ia, whatalo whatu te oe, ia male tātou. Ainga FPC-a. Whamai, ale mako maka ako i ngei sangone. Talo whai. Tasi lea nuu ese le pele ia te au. Vai atu ia. Samoe le oi male ala tau a whapea fo i salino mai awa. E meise fo i tāpua i male, mamalu le. Whaafonga tāpua i mai, ale nuu male a whiu anga, e sangone, ale nuu lea. Na ave ia ua o tala voulava, e na ua whaatoa o walu ese atu male Missionary Training Center i Pesenga. Ole a matai la unga luenga whaa tālai, ali i tālai, whaife au tālai, ole kale sia Jesu Keriso lau pa ia o asonga tainga. E umi foi no o iai i le nuu le. A o le nuu le mawhai on whaangaloina i a te au. Tu so le whato a o walu ese atu, malo o langa tala vau whaingata. Whaingata e tau fio whingata. A le la e halu ni. I le ngā luenga. E tau mawhai e sui mai i malau a mio. I e tasi le aunga o aute. I e mawhau i le whakerisiano o a onga le kalesia a Jesu Keriso lau pa io asonga tai. Ma ia whaia ni whatakta inga le lei. O le whalawe lawe, o le nu mua lea, wa avi i iau. A o lo o whatalitali mai ai ina. Se isi fo i whaife au tā la i si nia,
ua matua I fiu ai te itai. O le misiona, I le winga pa a ma le le mi ngau, po le ale mena lai ona saiu, e tali le vala au le kalesia. Po le ale mena lai na sau le misiona. Ai o le matua le ano, ma le whaio ni a mionga wha whaiwhi au tala. Sa wha o uina, ma wha ma malu uina ai le fo uso. Tele I o whamatalanga sa whai, o whamatala mai o te whamaundi, I o ele whape o ta uvalea I le kalesia. A ta uvalea I ale, a tau o sa vea la tau ia, o mea sa tutupu le nawa I tau. E loa ai, le ai, le o tuu lo ainga, tuu o matua, tuu o fiafianga, tuu ta longa, tuu ava no le lei sa whataltali e skolosipio aonga. Tuu le fusu sa siampini ai le lakapi sa toititi ao o le feeling o le manu Samoa. Le ngā luenga sa tautua ai le whaletupe. Le ua Westpac nei. Tuu fiafianga le tele o tamai tai o tupe. O meo le lalulangi nei. Ai alu e usta I matua. Ma le wala aunga mai le maunga o siona wai watu wale to you, Brother Al Harrington Levere. You are now called by God through the prophet, the holy prophet of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints to serve in the Apia mission for 2 years. Lua tau sanga o lo wola. Te alu e fōa I moleli. Ai tango lai whaavasenga le mea le na. Le lua tau sanga le na. Ua tu sa male tesi male ta silo 00000. O le taimi pena o se I tūla. Po se lua I tūla. I le taimi o le kālena wha le tua. Alana whatu le le ngalo I te au o le nuu lea ma le fio anga sangone. E le ngata na lau tau nuu loina. A o alu le ta vale no ua mātou tau nuu I sale longa. Whai mai lo ma teitei sone. Tā lo whae ia Alda Lavea. O whatu kalo whae a. Ai whai mai. O le tangata lela ave I oe I o. Ua whaatolu pe whawha o na mai le ofisa. E matua I fasi wha moa moa. E le whai au le nā le tele ana soa. O whakulo, lalal me ko ke alolofa mai e kia. Me alofa mai e te au. E amata la u misiona. E se mea sidi ona matautia. Wa popole I ai ma fefe I ai. I whai se mea le whaife au le nā ia te au. Na u whatu lola ia lea. Vai, whafonga mai lo sunga I te sone. Vai. Au le whaafewhe, le si whaiwhe au, le si whaiwhe au. Tau te le malmalama ia te au. Ai tato o se ave ia ui o. Se o se ma wheloa I male. Male nā whaiwhe au matua o walara. Tala o loo a ave mai o le tangata. Po mua lau. Ina watau nuu o le vane. Tu wa uma watu. O te whaatalo whātul tangata ai wha mai tango e si iau ato maa velo I tono o ta whale. Le leo a pa ufo I le. Ai matau nua tu fo. Ele o whai a baini ona tō ninga fo ele a le whaiwhe au e whai le fusi ua whai le of pae molon I e whaitanga ma iai malana pine fo le o tau mai I po ai audale. Yana ta mau te lewe ta ua tō lale I ngōla tangata. Ole. Awa ai o whaafonga le lei mai au. Ioi. Ale mea nana tupu. Ole pō mua. Pōlona lualo. Ai whai mailo ma le whaatalunga le whaiwhi au ia tau. Mana tuala. Ai alu I tua o oi o le junior elder. E te whaalongo I le company senior le e tau nuu iei lau. Ia, whai mailo ma le tala le tangata vai. Ale so ia te. O le tala no mai te. Wa lea o onga I tono le a missionary training center.
A e alu o le tangata lela e tau nuu iai. Wea mana tua fo ia tai to o lua lava soa. O le sifai au tama, o le sifai au tama, o le sifai tamai tai, o le sifai tamai tai. A e tau nuu lai o le a o onga. O lua o le uso. E faa fe pale pale ai e ono sa i lesi fai au. Ai maisela, e tau na lava le ono sa i o le ri i le o lewa na i tono le ngaluenga. O au le fau mai. E leo mamala ma tele fo i le nuu lea ua mai ai. Ia whapena fo i isi tu la fono o le tala inga. E tauana o mai ma wha tonu fo lau ai. Fo i la unga luenga wha toa tau amata. Aia a mata lo le polo na lua mai vai. Wa lava lau fai kau mau ngala uma i le kalasingi o le ka mori makangi. Falu, wa leo tele le ngol le tangata. Koe a palau vale mai e teo. Ai wa levana o mafau fau tusa o i o te toi fo'i ai wa te ilo o ta mamalo o tina o toi momoli atua umala atu talai toi fa fo'i atu i mota ya ese fo'i a wala le tua e fa al mawa lalo ai le loto le mo le tangata o peia o le atali i o le tangata i le polo na lua fa mai le tala le tama i a teo, ala usoa i a teo. Tale. Te vai koe ke fiu la vale. Lala u kalanga whao ke ake oe. Ka loa lava le valu. Ta pēlo malka. Awa a whaila e ke leo suskai lau. Ka ngai kalkongu le mela e o oe. Tusa o leo ua wha matau oe. I le polo na lua. Wha to a e alu ese mai lau a inga. Ona le misiona le. O le fia au auna i le atua. Sina teimi o lota o langa whaatau waa e ave mo le atua. O te iloa le leila, e leo sātani le ana musu i hate au, e pingi lo malau kamale. Na musu mai le nganga pa ia i hate au. Le atau o sa vea. Alda la vea. Na musu ia le pelestene o le misiona. E ave o i o, se i whaisea o inga o le whaiwha au lea. Ua whai masasa i le pelestene. Ma tai sone, male ngā luenga le atua. E tonu i te o le talalina. E leo sātani na musuia. O le nganga o le atua le na musuia. O le poa le ne, maua i le unga o la usoa sini ia lea. I le tele se pito. Na nofo mai ai lunga, ai o maulo ele au o le afo o le moli matangi. Lele atu lo ma le ele vapela o fa atu nei o fai po le asisi me po le pone o le fa matalanga o le mea na tupu le na po. Na avea ma me sui ato ilo o langa ato ma le o langa o le li ilea. For the rest of our lives as missionaries and elders in the Mormon church. It changed everything. The narrative shifted. Na whaile nā mea ma o onga le mea. Ia lele to almoli matangi ta e a toa le muaulu sau e tau lalo i punga lo ilunga. Mantua lau te feta o lau te siampini i le teimile na i le Walter White malai te middle ali tu ua umanata alonga wa whaifatasi umamea na o le fusu ma le lakapi le teimetasi. Ia pā whaangalo malima. Oso loa loka mai ma le whaitoa. Nei te ua sola i whawholo tangata. Ele ma whai le whaitoa alna. Na matua ma lepe i lalo le whaitoa i le oso le pulu vare ma le povi. Ua fiola. O whakula i e. Wā. Na whakua ai ki lena. Watua i le tangata le nei, la usole alu watua maulu lo i tonu le tainamu o le pelestene malona whale tua o le palanesi sa ngone. Ia la tu loa alu le vetu tu i lalo, ma wala au yo, pelestene au mua ma le whale tua. Se vili atua i a tei sone fo i mai o nei au te toi fo i ai tuli mai whafol whaiwhi au luna. E la sa whaiwhi au wa tauna wha umane le pōle nei. Nioe, ai au toi fo i e lo. Ia e toi ta moe mai i wale ua mūnu atu le mawhale.
Ma tua tangi lotu i tonu, wawe le mawhauwhau, wau pala. Alu la toa puna loi tonu o te inamu o le Palestine o le Palanesi, isangone. Ma whai i le whato le Palestine, lalo mau tupu ali. Ai whai mai, mo tāra ulu le mori matangi le li i leo, alda le vea. Toi ta tu i ma o tonu o. O leo mo toa ma le anga uma o fōlinga. Whato au mua, se whaamule mole lau fionga le Palestine. Tuli mai whafo. Au le mi ngau ma sori atu o luto whanga. Saulo ma le Palestine o mai malona whale tua. Ala wanofu e tono le tainamu mtua pala ai a sau whafu. O mai lo ma le Palestine malona whale tua. Whaamalia fusia o mawhetangis. Ioe. Sa lava ai i mea le al tangata le whai isi whai whiau. A lea la, wa au mai e lea tua, le tangata e whaia sea o inga e le tangata le nei. Lea le nai le ngalo ai o e sangone e leo fatu malo. O le tae o fau e le da, na malama ai suinga o leo langa le lei. Na ite ai malama i leo langa o le whaiwhau lea. Ioe, o na ave lo leo au. I le pō lava le nā. Na ave lo leo au i vaisala. Mo leo toi mwhainu toi tu ui. Wa tu fua ne wale ua mule. To tonu o le whale. Ave fo i le whaiwhi au le nā. I si fo i sone. Ave loa au. Ave vaisala. Tu ua i loa i le whale o le toia. Ina e suafa i a tapu mānaia. O lo apu. Le toi ina o le anga nuu. Toi ina o le vānu nofo. Toi ina o toi ina. E ngata ai. Upu whai, o la unga, o le talatalanga, o ngafa, o whai a, o langi soifua, o le itu malo atoa. Na umio na maa whaafsanga i male nā toina. E o mai ia so, me o teitai e ave au, ai whemele toina. I teitai sone le sunga a maa mea sa ia i le teimile nā. Maa mea, malia lau loto. Alu, o le atali i o la ule tama lea, le whaiwhi au lea. Tu u i mo seisi masina. Sei maa nofo ma maa tala noa. Ma maa whaasoa. Ta whewhe e le whaamurianga na whai le atua. Ma le mea na ave e ia una o ma tāle ulo le li le amka ku i le whaiwhi au lea. Na o male leile misiona, ele i toi la i lunga se leo le tangata le nasi i o lava i na whao wina u e a vea o le vesosoani, wha pitoa i le misiona le malo ale kalesia mamona. Le misiona a toa Samoa. Taitai ai le Palestine, le fionga a tanga loa maling tia, o le tama o le fale sala fain. Ua whai i langi fo le wholanga. Mai i amatanga ma ale ma le whaatau waa. Se i o. Na avea u e whaa so soani o le Palestine. A tau le so soani o le Palestine. O i le taunu unga o mea uma o naunau ta ingo so se whaife au i tutono le misiona au a Samoa. E fia se e iai ina e nofo i au tafa. E a apa iai le Palestine a wau to fia o le Palestine o le misiona Samoa. E tau wā uma iai whaiwhi au. E fia o iai le tofi lea. O i ngā e ngata i tofi o whaiwhi au uma o le ekalesia i le ngā luenga whatalai. O lo wo o iai. Ma le wala au wino o e a vea se taitai. Na umale lei, au te lei toi tau i masui a wai eile pule i a te au, e ave ile li ina il fale. A o le ase pula mai na i ona mātua. Ma le lato wosi ngā taulanga na mai e fo le tangata i e sau i le misiona. A le sau e se le amio wha vea le iai. Ia feto ai loa malisi fo i tangata. E o vātu le vea o le ambio. Le ala ua whai elo ma le awa inga.
na alu ma le manuia na faa uma le leila na misiona. E le i toe langa langa i lunga seisi mea. E tā ua ai se winga paa a na toe e toe fai e lea fai fe au. Pena te toe fasi fo i seisi soa. Na avatu ia te ia moona lima e lofa i ai. A oa ai ina ia fai ni fata i ta inga le lei. Alu ese atu o ia ma le misiona. A ua umona ia ta pena lea fo i uso e vea mataitai. O seisi soa junior. A junior companion to come. Nena e whantuai. E le ngalo e te au le nuu leo sangone. Ia, nā fue whawhonga mai a e o mai le teimi le nei. Awa i launga luenga i nā. So se teimi ai o te alua i a pia i whontanga tele a whaiwhi au tālai. O te alu ma ave ni tamaiti se to lua. O ai nei tamaiti. O tamaiti na o maua i fo. E so tai o mātou ngafa. O mātou a inga le whailoai. O a ingo lo tina, o a ingo lo tama, ai sa anga le iane, e asu le puvai, a o se whaalifu. Se mea ai. O whela o te aluma ave, a wai mati tiva le tele o a inga. E le tele ni tupe, aina pauala nao le mea, a maua le whaalifu, e whai ele whawhanga le, ale a inga i le fiafi po o le tai au, po le iputi fo i wauma. A le anga le lei o tangata. Leala, a sau mai sa vai o te aluma ave se ta mai titi. So se nuu o te iai, o te sau mai. Tai tō lua, tai tō tolu. O fe ave iai, e ave le a ingo le whaife au i mo taa, e tausi ai e o mātua, e ke i mama papa o tō mali whaife au. Ai o mai mata maiti la iti le whapenei, whato ata i valu, ta iwa tau sanga le mātutua. Mai, aura le vea, oi nei ta maiti, whea ka mai ki o kako ainga. Ka mai ki o kako ainga ngā o maua i le ngā ruenga. Whea mai, oi, o le whanau, ia tau atu, ingoa. Alu, whea mai lo tina, ui talo whai. O le mātou tino mo le mātou a inga le ia sau, a le ena nofo i sangone. Wa alu le ngā luenga o le lua tau sanga. Ua tumu le mātou a inga. I tangata o te sau ma au mai nuu o te tāla iai. Au mai leo nāta maiti maanga le lei ai o mātou o matoi wha o onga. O nisi na o le misiona, pe o le misiona sa o iai. Au mai nisi e o mātua, i atu nuu i whafo. Masu e ai o lātou lumana i mamanuia. E o mai i le aso le nei. O loo wha mausali na pea le nā. Mafutanga mana i o uso, mautua whawhina. E tau o le whanau o le whaiwhe au. O le whanau o. E o mai le so. Nei tangata. E pele i a te au malo loto. O ani whalawe tau i a te au. Male a inga a tole ne. E leo to e tusi e sea ma tau e sea. O ni tangata ese. O tangata o lo wa inga o te tango au i ai le teimi. O la u whasoa. E amale tūlanga o mai ai ni whaafita auli po ni whalawe. O tangata nei mua. Pipi i mai. Mawala au mai. A le ta ua o le lātou tamā, e ta ua o le lātou ankol matua. E se le mātango fia o nā mea na whaia le li i ma vāvenga e na whaia le li i lo uolanga. E o le vāvenga fo le na whaia le li i lo uolanga, se pingi e li whaiwhi aura. Se i whaasao ai, whaasau i whawholbel toto whaawalwalea le na sau mai ia mai lona ainga. E sau kamsa sao ari le killing kala. E mai maudu te mi umi aina, me vesi ma whaini tau ngā upu mani me whapena. Ale me lale nana tupu mai. No whatu e leo sa tani na musuia o e pingi le rira. Ale mea na musuia e le tua. Tau na whaisa o ingo wa tumu le fua.
Oilo. Le mea lana na. Ai, o le o tātou tala no ai. I la fio anga sangone ma le tō telo i la tō le mai mō mai ai sangone ma wha manuia mai. Nā lai o na o le tātou story, ma le tātou tama i ori le mata upule na. Ai, e ila su soifua o leo te wawai atu ai. O lea su soifua o se tasi o tina matua foi. O le whamrianga mo le asu soifua o si o mātou tina pele ia palolo sa tuala tō filau mai le fio anga o iwa. Ia vi ia lava le tua i lana tau singa ma lana pui puinga o lana wha malo longa ia te oelo mātou tina pele. Ua mauai pēr le malosi o le tatalo ia sanga wha o popo pēr nisi tau sanga se tele tātou te mafutai wha awhitai tele tina mō lau tau singa. Ia i mātou o lau whanau mātou te alo lofa tele mō oe. Ia, ai maise mai i le fionga le pule nuu o Avondale o le sunga i asia mani sulu to filau male whanau. We love you, Mum. Ia, lofa te fwoi utamasani li tina lea o lo o moli ia i alo whaanga o le pule nuu i asia mani. Ia male whalitua le tua fine ia sulu. Ia, whapea fwoi ia le a inga a toa. Lofa atu li tina ia te oe palolo sa tuala tofilau. Via tele wa soifua, whamduia le tua. Ia moa le malosi. Ia ma whafua loa. Le tele nisi tau sanga. Le soifua ai ma mafuta. Ma whanau. La tau tō wo e tā le pese a se isu e le avanoa. E tala noa antuai. I le tātou paanga masani. Le tabaita ia ati. Ai momoli atu ai fo i malo whaanga umalava i lo tātou nuu i sangone. A inga wō mai masani to ino lilo mai ava ma wheme iai a meise fo i a uso matua whawhine sa tātou mafuta le nāwa i te. E o mai lava e le tai aule nei. O lo o maua pēr le whasota inga ma mau popo ai o tātou a inga. Ia talo whai to ino le lua manuau le nāwa i tau. Le to ino tapua i a kuka. Ia, pe fo i le to ina. Nai mātua o siri i o le lua wheme ia i le lua. Ia, ma le to tele, sawa inaia. Ma le tina i a upu. Ia, pe fo i le to tele sa tātou mafuta ai. Le tina i a la au, ia pe fo i a le sunga e tupai. La uo mamai ya tupai fa salafa lea le masani ona to fa longa fo e matua aua ya brother and sister tonga tuki yo se bo pa anga mamai fo ya te aua tau o ya e fo ilana tale ni o le tu spese o pese fa Samoa pese fa le anga nu o siva ma me uma fa pena ya e matua ma fana le maftanga o veo fo i o whaia onga ole i tu malo sangone i le nāwai tau. La tātou e tale pese fo i mai, sa ili sa avanoa talanoa ili tamaitai o ati mai le Henderson Cars. Radio Samoa. Taslima iwa tomu. Ama. Sa ole mo elelei Mata uti ale mitinei Wasua tutu itele mai le tai Walolo vai Fa'auli le tafalangi Malama mawa
langi Pe ai sena ilo ale pongai Ua mafuai E la umiti ua fai Macha pupula E mupe se afi Ai se E mumu ai mamou Pe fa'a pe feana e pupula malasi ai Fa'a fua se iana mou Macha pupula Ole o langa o Samoa E mana ia te le lava E mava e vai o na tulanga I le soifua mai o tangata Pangalo na manaya Ai mai sele mamalu E o ia mau La iloa o na wamamatau Tau tuana ma oe Fau tuanga umaia E mo o mia lo toe fo I mai Male tau sa afia E mo o mia lo toe fo I mai Male tau sa afia Mata pupula Ea lena whawhiwhianga lava fo I JEMZ Mata pupula ma leo langa o Samoa Le tautua mo oina si ufonga o Samoa ma le ataua I le nei fo I aua uli on le asunga fua whaato atatu aulia mai Le asu tolu le nei o le masina o November lua whelua sifulma lima Leo mafuta mai ia le tua fine ia Grace Fai fo I masui o le tamaitai o ati ma le pulenga le tātou whale tavale Le Henderson Cars I le auli o le asunga fua talo for Grace ma lo le soifu manavia Ma lo soifu le o fionga Ia wha mui sa manavia le nei aso na mai ia le amatali o le ngāruenga le tai au Ia manuia lava me o ma le alofo ma le anga le sua Ia Ya, o le ase me fousa e silsila ia I le nei tai au Ia, ma le nei aso pe o le talanoa fo I le I tangata sa afea ia le tau ofisa ma fisiringia se fisosoani I le awala e maua I se tabale. Ok, ia le tūlanga le ia tele lava mato whaalawi loa e lo o ia le temile nei e fisosoani fo I o tatu tangata anu Samoa o lo o maui ni sila nei ia mato whaalawi loa la ia lo o ia le temile. Ia a whaape whaatau sa ta avale mai a mātou mato whare ta avale ia o lo ele mato whalui loa e mawalo ticket, return ticket I Samoa no malanga ma le te fo I mai ia mato whalui loa le na ai a whaape e le fia mana o ia le return ticket ia mawhai fo ona whaari liu tupele a whalui loa le afe ta ala Malo, o le tau special na le wa mata na ona whaatino le teimi nei a ngā ia tua I le kerisi masi ma le tau sangfo. Ia sa o le saunoanga e ei fo ia le mato whaalawi loa o lo o whai pe ai le teimi nei tu salapa pe e tele o mana o le whaalawi loa le a whaatawa sa ta avale ia e maua lava le cashback. Ua le vana I le tautua le Henderson Cars, Grace?
Ia vani sa noanga le fionga ia le ai le fotua tolu lo fotua fai ne o vai aso saluna o a matsali na le ngalwenga le. Ya na o mane ya fo ia le tulanga fo le fa masani la fo I tangata ya ma fa masani fo I tate tala doa ma o wala au atu le taimi ma le taimi pe a fai ele o ia nisi fo o to o fenga luanga pe o to mai tai o ati ia la fo walu melissa la to ia ma le si fo to mai tai sa ma tala doa va to tele o to mai tai na le o nanga le Henderson Casa Yes, sa o le fionga. Le ya ono le taimi ai abatu le nei ava no fo I te fa lawi lo ai ia le tatou tuatusi ya mai se fo I ma le tatou telefoni ya ma le taimi tapu ni ai ia le tatou o nanga le fiafi nei ia ma le taimi tala ai le so tau Okay. Ia ma le fafonga anga nei se tatou tino o Samoa ia o matou nei o Mato o na tu I le tasiva fai Kevin de Stravi papatoi. Ia le mato o numero really fua le over te lau fitasi. Ia ma le o ai inga lava le mato o nanga. Ia e mawhai lava na apalai se ta avale e mana o mia lava se lai sene e whai whaina wha o ngale passport. Ai le mato taimi e tapu nei mato le aso le nei ia e tapuni mātou le ono a lo I pia nisi fo I o uso ma matoani lo o ngafa ma le au nanga I le po ia e fatoa ma navala na nei le sifuma tasi le po e pape na fo le aso a tae au e a mate le te tala le matou fale le iva I le tae au a ia e tapuni fo I le ono a ia fa awa leo ngaluenga nisi fo I o lo o ngafa ma le atu langa se ia o lava I le sifuma tasi le po Ia, ma lo fa te tele lava Grace o fi o mo le ava no ta te felo e fo mo te mo mo e o I lava ele I feva ai ai ia le mesini le o fa longo tu lo si fonga ia ma tala fo I le tulanga mana o mia o le so swani ia wow ta tu tangata ta te felo I le so ta au ia mduia tele ngalwenga o toi ia ba ia saunga le mo fo saunga le mo pe atoi tali watu I mauta malawa e fa sui fo ia mo le temnei fa sui fo ia se fo ia Grace bye ia le na o le tatu telefoni I na le Henderson Cars e leise dogi o valsalau fitu tasi ia ale o le na anga ia I le tatu tuatusi o le salau viva sfuma le fa Cavendish Drive papa totoe I manukau mai le ngata foi la na e tapuni nei le ono I le fiafi ia ona toi tatala le tau le tu laiva I le tai au ia ole tau le na ole tatou lau filifilia le o ia nei mo le fono Samoa poto po le fono fau tu Samoa mo le nei tausanga mo le si tolu tausanga o lumanai o le aso sfuma le fa o le masino te sema o le lotu fa a fetai ma le lotu fo I le na tu fatasi a Samoa tātou te talo si ai ina ia auli atu le kirisimasi ma le tausanga fau I se tulanga mawalunga lona whaamioina ma lona saunga le mu o le a tu fatasi ai ia I tu tino uma nei o le kalesia o le maftanga so fatasi a faife au o le ofisa o le konsuli a wao o le malo Samoa ma lona foi au waa fatasi ai ma le fono fau tua a Samoa le wa lau le liu le ingoa o le fono Samoa poto po le Samoa United Advisory Committee po le Incorporated Society ia ma whamaluia ma whapa ia I to whinga ia mo le tātou lau fau ia e mixe o le anga ia tu lumanai mai o to whinga fau ina ia o le ua umo na whaatulanga e na o le whaalua ona e se ia I le to whinga lea tai peifo I lava le mea lea ua tāpena le sunga lauli al maari atoa le whaavai papa o iai ma ta oto ai le ainga le whaatutua I le atua Samoa le foi la ua whai le palemene na o le luau terms e te uui na I le tofinga
o le palemia. A ua e tapena le stangata lai sui palemia, e se e mai e tau ave le tofi. Whapena fo i lai le tātou whono le nei. E le no whanofo i se tangata i nā masu e ni ona mamalu mani ona vi inga, masapi mamalu ai mō le wha wavau, le ai. A walwaku a kasi, ia a wai whai a tātou su ngā tofi i tausanga a whai a wai laki mai mo le whaalua. Napa i ngā malau whaalua. Pasi le polo, tā pena sis tangata. E leo ni tōwhinga o tātou ainga lo tōwhinga e mawhai o na tātou alo lo whai ma whaatino ni atinae. Uma fo ina whaatulanga le tātou schedule o ni a tātou manatu na tunga mani miti e te tau na ausia ai le uma le tolu tau sanga. O ni ngā ruenga whaau au e tau ave e nisi fo i te tai o le a pale mai. O le tā ua le nā. Triple M Famausili, talo falava, tofoi pu papali I se fita, alo le sui fomanuia. O tupu, tupu pauli, talo falava, malo sui fomanuia, ia papea fo I loa pa mani, talo faloa, alo le sui fomanuia, ia te oe le tofine, sa fata la pano, alo le sui fomanuia, oi lea. O le sunga ia Kensio Joe Chan Pun talofa my brother malo le soifomanuia Auckland Transport Richie Transport Holding Limited ia alofa atu totelo tatu o of pasi Richie's Transport whapena fo New Zealand Go Buses ia maso se fale pasi ia le si fale pasi nalu te vai atu anga I Howick Transport le totele o le malu le atunu o lo lātou whaatino ina le nanga aluenga o le ave pasi, ave taxi, ave loli, ave Uber, po le ave train, maise fōi o pailate ma kapiteni o le vātetea. Lātou o lo whafuina, fuava lele passenger flights, airlines, ma lātou. Maise lava ilo uso, ma le sunga whalawe lave, e lama puni. O le sunga Lance, laulala, o to umana, o pailate si nia, ma pailate umalava le tātou tunu, ma kapiteni o lo lātou whātinoina, ia lea fo I ngā luenga sili ona tāua. Ona o mai leo la utalanoa, lea o la tātou ua tale pesi, le ua vai atua, whio soi fo ilisi au wadi ile le kongo le kāwale o le alu, tāwale whautuanga, mō o tau le mamalu, o le au ave tabali le ua anava ngā luenga whai malie lo sa ia tau nu umalmaluia saunga le mūta ngā tolo iai tono le tabalo lo e whaafoina ma ia tau nu ufo I malemanuia o tali ngā sua o lo tāpena mai le ngā sese ngā le tōtele whapea fo I le au kiki e pasi, ma le au kawhau vale nea se al fatasi e tua. Le au tu wawai atu. Ua sea, toi ei nisi o le au palau vale toi mai lunga le tātou polkalame. Le a whai fo I o iai au laila rafi mai I mele. Whatalo whatu le au whai upu sama le au palau vale. So I so de, whia ngame. O Corleone, Lucino Offer, ma aloso I fumanuia. O tema mangele, tala falava, pa mai, mātou māta matatu. Matali e atu le atau o savea, I mawhaalongolongo atu I nei I iwa, ele motu tele I sala whai. Talo whai, alofa tele atu mo o tau uma. Whaafitai le mafuta mai. I le mamao tele, o whaasale le anga. O tele lopo whewa o iai I le keisi le nā o tau. I le wā o mangele se kati fiaui ma le sunga fo Samoa vai lua Samoa centenary talusia I se taimi o le lawi loa I foi le nā whamoe ma le tūlanga o le taunu unga o le ao o iai le sa I ringa o le nā ta upu o le tangi tau paro.
le to le amale fue Palea kuna saua no masale tele sali kuma bosu bosu Faile fanga maasina fa bea po ilonga sama bea maua pato O kunu mama ena Eleo ina no vitumalo Mama ole maau fogoti maya tuwa Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo
Junior vai lua ia manai musika le nai whaalai o i lunga le ala tele o le ua lua minute ua te ai nei ia le tu lai ono whatalo fatu i le sunga e a whata maulolo a Wellington e Marifa ia a o iai fo i le tātou atulu nei tonu iai se teimi o i luma ia whai fo i ona maua se ava noa e whatala noa i nisi fo i o mea lo tutupu i lo tātou atunu i le aso tai au po se aso lava tala whea ngai le lei maia ia ma le sunga e atu i sa mau i se teimi o mua whatalo whai lo tātou ai ngai Christchurch le uso ia Coronito whatalo whatu ia ue warau mai ia lo whatino le tātou pol kalande aso tōna ina se ima vai atu nei so le kawhiwhi kwa le mawhai ai atu le lisi o le e-maili ia whapena fo i o Texas fo i le lunga la telefoni. O su e mai o su e whaatapito i le tō tele o le atunu. Mai sole, o whea e kaonga i ai o le whakalkari ako le porokalami o le tāno awa. O fia ingu awa kangaka. Whea ko sa i mai. Leo e, o leo o te alu. E whaamanatu. Ma o iai i le aso whaapitoa o lo grandson. Ua atoa le tasi tau sanga le li. Au le li asi o kama i senga. Le li i Raimi Rowe la vea a fuk. E fwole nei a vanoa. Happy birthday to you, my beautiful grandson. Turning one last, so it's a belated birthday, but anyway, it's the spirit and the thought that counts. Thank you for the invitation. It was a beautiful day. And to my beautiful daughter, Al Patrice Samoa Lavea, and also her partner, Le Sungaya Romeo Afuk. Thank you kindly for the wonderful, wonderful day. And also the food was fantastic. And having all our family surrounding little Raimi, baby Raimi, celebrating his first birthday. Yeah, but we ali le lo lua ainga ya mise fo I si lua pepe fo si lua tamo. Ya mise fa talo fatu ya mamoli atu fo yo lo fanga. Mo nga lei I le tama po le uso fo I mose de a fok ya male fale tua. Le tina le ainga oso mo tua fa fine le lo faalo mo le ainga li. Whaaftai le whaaloalo mawalunga sa tātou wheilua iai I le nā stona ai misi a koe le polokalame o le tāno awa iai e le tā ua nei polokalame pe a o I le teimi e whaamnatu ina I le lofa mo le anga le lei o le atua ua whawa I mai e ala mai I a tātou whanau ia ia tele le sunga mose a foka bal veltua ia me se foi la ingali ia mai se foi ia le tomaitai o Patrice Maromio and most of all to baby Raimi Rowe. Ia le na ta ua le asfanau o le atali I le vai asuna se ima vai atu nei. O mai la ia le la umata matatu I le whaatalano ina o le sunga limongi ma le sunga tulepa. O le pese lava le ai whatalanoa lava e le ungali vo le loka I Samoa, matau fia I Samoa. E winga I le pese lava le nei. Totongi I tupe
le whainga palota na sei mawai atu nei. The election was rigged and was bought with cash and money. Ele o malava. Le tau whodo, ma le tau wala au, ma le le maali die i le mea ua whaia ele whai unga a Samoa atoa. O le pisidisi ma le kampani a Samoa. Le sa pule mo mua i lau vaenga le mo le whase fulu tau sanga. Po le silia fo i mo le whase fulu tau sanga. You are fired. Your contract has been terminated and you are fired. O tuli o lua, mautou, tuli ele malo o tangata. Nena? O le tata sa o lava le nā, e le tau la matu sei whanofo file mua. Ai le mawhaia, pe pese fo i le pese la vaitasi, taunga tā le soifuanga. Ai le iloa, wa umo le wha maanu la matu. Awhai o lato o ni tangata, ata ba mai tele, i le tula fono, o le tamao ainga. Nai si la fia le lei. Wa lei longa se mea, e whapasi solo ai le maali lie, ma le fia fia. Ma le maa fia tele. O le whaataunu uina o lato manatu, ma whau whaunga leanga. O le mea moni ma le taua. Ana toi mana na o le tunu u ia te utou. Tau te toi fo i mai. A utou sili sila le vā i sini. O le mea sili lau na matanga. Ana whapena o le luoni nu foa. E tau tu mai so ulangona le mea. Ai o matua a tangia ai le fina ngalo ma le tō whā o sa noa le tunu u matulei. Ma tō te le toi mana na o ia o lua. Tu le epa ma limongi ma lau tō whainga pati, ma lau tō whainga whai. We don't want you, we don't need you, and it showed through the outcome of the election results. You are fired. Fired by who? Fired by the people of Samoa. Tuli whabomo. E le toe mana o iai. Se whainga malo whapenei. Ia lena. Tā ua ia. Ai o fwoi toe pepese mai. Ia. Whaatau le palota. Whaatau le palota. Pi o le whainga o le palota. Ngalo u kaba e. I mea rei tangata au tu sila iai. Te le i o le papolenga le wa iai nei. Ia te au. Ma le tō tele o nisi mātou tala noa ma whaasoa mai iai. Tangata ata mamai. Le lātou tilo nei iai. E le tūlanga ua o iai ia le tō ina. It has shown signs of the mental capacity inclined or declined. Ua mo I ini whaasolo atoa ona whafonga pe a mapuno I laulo lo nao matau mawhau po le a sisi tala o le a whai mai ma sisi tali. E wa umi ona whaatoso lo roa ma whaatele ngese. Mai fōlinga mai ia te awai o lo upapolenga my personal concern as the mental capacity declined. Ina ne I vave maua le tō ina I se tūlanga. O le whamaile o le dementia. Ia po le Alzheimer's disease. O po le whamaifo o le Parkinson's disease. Ua ngalo ai mea. Ma ua iai fo ma le tūlanga o le repetitive, po le repetition of statements and words. O umara toi wha leo mai lesi upu toi wha leo mai lava le upu, lava le tasi ma le. E pei e toi fo I tua toi sau o le mea lava e tasi. Ai a watu se fesiri fo lele o na oso le whaali. A matai lola ia lea o na la lau mai upu e le whetaui matala whea ngai. I le wha longo atu o le tunu. Awa o le vai aso na se iba vai atu nei. Lela wha atu lau tala. Ina ua mai o na wha tala no ina
Mr. and Mrs. Tongatuki. Sa ia ma mea mai le Tongatuki ia le toina. E winga i le tūlanga le o lo whaatalitali pēr i ai. Whamai o le whaamsinonga. O le whaamsinonga lea o lo whaata oto ai le whaatua tuanga ma le talitolunga o tuila epa. E whalpui la uri. E winga i le mata upu i atu au ma le whawhaunga o mea ia whai mai o le mea o le whaasesei no mo li mau ai mai se o le whawhaunga. Fabrication of evidences. Ala wa watu sa o ala utala. O le mata upu le da wata oto i luma le whaamsinonga i ata lasa. O le awhaia i ei se iunga. Ai lau personal analysis o le the whole scenario and the case. Le ia se me tasi na ta ua i le swafa la uli al mali atoa. I le ono, i le fitu vai aso atoa le na fai. Le se mea. A o lea, e wha lango iai, wa tasi ala utitila mai, o le mea lea maua mai la tau ma maua i ma la uli. O fai moli mau, o le sau e fai lana moli mau. O palai, o fethe, ai le lo. Ai na te loa le leia. I lunga o le whautuanga, ali i matamai ta i lo ia o lea, waenga ma le tu. E ai le lato wa ia te tau whale tu la fono, o fi naunga whale tu la fono. E tau fi ai, ni mōli mau e whatino. A wa o la ua i loa le lei. Ne fia se fulu mōli mau, na watu fo i leo la tau ia. E matu wa le tau tangata. Ioi. I le meo le fete e nai o nā mōli mau. Mari loa le lei ai. Le le ai o se tāpe nanga le lei a leo sa whatino. Yo lātou tiute ma Faiva sa wa o ina ai. Au wala e whatino ai a lātou suenga. A o lea lava. O lo whatalitali pe iai. E whatalitali le namata aupu. Ai wale whai sei unga. I le mea o loo mana na o ai o lātou tangata lango. HRPP supporters are calling to change the leadership. Wa fasilingia le taitainga. Leadership is now in question by many HRPP supporters worldwide, not only in Australia, New Zealand, Samoa, and the United States. Ai ale leo nale maona I lunga I telo taimi, se tasi o lango sa whaima poutu, I lona sta mau a inga sa saa I te tolu o petesa, ma le vaenga whau whai. Le sunga I le morioo, seu manu e vile mauat. Tua tutu mau seu manu. I lona tali tonunga. Wa lewa na te tau, o na tā le longo ma tā ai whala o lau li ia sui. E ui le tele o ma tā upu sa ma fete e na i ai ma le sunga e molio. Ai sa o tu ua vanoa ina ua maali lie whaatasi. Ina ia talia ina le manu ma lo lauli. Ma whapena fo I ona tuu whaila na tuu lalo. Malana wha sifonga ma wha malulu fo I la auli. E tu sai mani upu mani tala sa I la lafo. Fe ese a inga lava la towi e lo la ua vā ma le fionga le li paramia. Ioe. Ai sa o manatu ai. O mea na sa o manatu e tau ai o na tuu iai le avanoa. A o fo ilu tangata e tuu avanoa I se tasi wana langona. Le sa o lau finaunga le no finau antu ai. Ioe. E le to e manu ma lo se pāti whau whai. E tau wala mai o lātou te tai le meo le tau wha leanga ma le tau wha se ma le tutu afi ma le whaio ni tua inga mātu ia e le whamaunia. Mai le manu ma lo se te tai ma se vaenga wha au whai
e tau la mua ma tai mua ai ia lato campaign ma whaalawi loa i le meo le tau whaaleanga. Ma le ita tele, tō tā mai. A feita ai leo e whaini awala le leimani, awala fau, mani ma fau nga fau. E whawheto ai i lauri. Nā leo atua, ia ma kukupa mai a lauri. O aku kukupa mai i a lauri. Tangata ua tāpena ina e le atua. A le lofa wha safua o le atua. Le toi tu ua wanoa wha lua i a lauri. Let's do it again. Play it again, John. Vela le no foi. Nga waku a 1 2 apakaki kolosi. Toia mai koe waku fo i aku loa u i ele paku ai fusuru mai lima mai kua. Ona oi leo la utala noanga ile mātou fina unga na whaia fo i maisia o leo whaile mātou pakeke ava. Ako miskako ava Samoa e palu, o kako kali e ma. Ai whai mai tala isi to e nalali i sau taltalunga le ataua. Ile tua inga matautia le na whai nei. Ele to ino tu le epa whasanga. Ile sui pale mia. Le sui tai. A o ia fo i o le minstao ngā luenga te tele le malo. Le sunga i ato e lupe. Onesemo. Polu muinuku. La lea tua inga. It has echoed around Samoa, around the world. On social media, it has become viral. La tua inga. O le sui paramia. O toi lupe e muri lua. Muri tolu, muri wha. Tu lau wha fonga le tulu. E whaita anga. Lau a fionga le fonga fitalai. Lau a fionga le paramia. Malau tau ka peneta e mese le whawharitui. O le malo o tūnei. O mea nei e le te tau o le tū whaua. O upu nei wha masiasi malo. Wha whau malo. Treason. And defamation, absolutely. Wha leanga le tamali anga o le fionga le sui paramia. Wha tupu le masenga i le vā. O le sui paramia malona whaletua. La lea mea ua tau. Wha mai wa umona. Wha mai tō lepo umona ia wha talanoina. Umona o talanoa i le tō lua mua. O le sui paramia. Yari I leo sui paramia ne o tō lupe sisila ia I le whainga tala. It's like they're saying it to a little child, a little kid. It's somebody else. This is the Deputy Prime Minister. Say lele, Tulepa. This is the Deputy Leader of the country of the independent state of Samoa. With great authority and mana. And now you have openly defamed him right in front of the eyes of the country, the people of Samoa, in front of the eyes of the children and the wife of the Deputy Prime Minister. Wei wha mata ngā whasiotia, le tamali anga, character assassination, whasioti le tangata tau le lei o le fionga le lii, sui pāle mia. Ele o se CEO. Ioi. O le sui te tai o le atinu. Lau fionga le pāle mia. Lau fionga le sui pāle mia. Lau fionga le fonga te lai. Fai se mea le mea lea. E māta ngā. Pe a fai e tu whau i pēr whapea. Peo nau fai atu le mea na tula I mai nei. Pe luas ful whai tula. Ua whaasala ai I a sola bale malo kene te sio. Ua fai se ai o le mea lea. Le mea fai nai tau na fai a limong. Winga pa ana fai ai le whaatautonga. Nei fai se mea I ai le teimi na palau vale ai I a maulolo I tono le mauta.
La whawheo na tu whau lea mea. Leo wa mai au na pasi le talo le tupe. Te tau na whaise mea i atu le epa. E tusa ma le le mi ngao ma le le ma whau. Whamai wa umana tala noa i le toa lua mua. Toi tala noa i leisi toa lua. Toi tala noa wa au le sui palmia. Pe le lua e pe tolu pe whao na toa lua. Ta i toa lua. This is calling and accusing the Deputy Prime Minister of becoming a bigamist. A bigamist i le upu whaperetania o le tangata whaitaanga, o le tangata mulilua, o le tangata mulitolu, mulifatu, lou le whaafonga le tunu. Committing adultery in front of the eyes of the people, in front of the eyes of the children of the Deputy Prime Minister and his wife. O le fua iai, o le tātou te le o vava ai atu iai. Alo na winga le misa le auma le po. Le vesi le loto I fale o le fionga e le sui palmi, e talo fai si o le fale tua. Ai a faila se tala whape nās tangata. E winga ia te oi tu le epa ma whape atu. Ia, o ma whaia na whaatala noina. Lesi o tō lua, ma lesi tō lua, ma lesi o tō lua, pe fia ia o tai tō lua. O le ala u fua iai. Le te whai mai nei. E fua mea uma I lunga o le mea, te fua ina atu lesi tangata o le a fua ina ia te oe. E toi fua mai ia te oe. Ala la le mea ua whai. E te fia fia. E tau ai upu. Ma whai upu. Ma la lafo upu I tangata. Ma e ata ata. E amu amu. A ua e tutu le afi. O le vevesi I to tonu o loto manganga. E te tautala so o le upu lea. O le anga sala, ma le mea e whaia le tangata siri ona I ino iai le tua. O le wha vevesi lea o le loto I whale. O le wha fe ino ai o tangata. Aia lea. The most beautiful and recognized relationship in the court of law is a man and his wife. The partnership of a couple recognized by law. O le vānu nofo, o le tamaloa, malona tōlua, o le avā ma le tane. Tā le wafat. Le wafat le anga whapea. Au te ofua au pe a whai le a ngina I lunga le mata upu le nei. Mau te talo tua I lau whionga I le li paramia. E lea o se mea le lei lea mea. Ma se whaataita inga whape nei mai sista ngata na teitai. Ala se fua iai pe a whai atu e sista ngata. I seisi o lana whanau o teine po sona atali. Ai la lau whapea I luma o mata o le atu no umale lalo langi atua. I don't think he can take it. Te tonu ele mwhai ona ia. Folo ina, matau ave ina le nā, masiasi ma le nā mātanga, ma nā upu pe a whai e stangata. Matua I ai, le whaita anga o seisi o lana whanau. Ale ua whai ile sui pāle mia. Ile se sui pāle mia whata tia ile awara. Lei ona a inga maona ngafa, maona langi sui fua, maona a inga te tele o lo whalongolongo. Ala sona whai whiele mafo whau male a mio tū whanua. Male a mio pā a whapea. Ne ma whai langa e ti ngālo loto I nei to ai ngā mea whai pea. Ale o leo toi tū malo. A lea lava e o lava I luma, wa leo o mana whautua ina. E le to tele o whai pule o le chapipi, I le sunga atu le epa whapea fo I limoni. E le ta tau o no ruo toi o I lunga le porkalambe le nā.
Na o le wha masiasi ai o le pati. Malu a watu ai sa vali, watili wha masiasi ai ma o lua. A le ua wha leanga ai ma istangata. A bol le vasenga, lau o fionga, afa masanga le sunga le atua Samuel. Sei toi wha manino mai. O a conditions of bail mo le ungari ilea. Ya sa i ama mea mai le tongatuki. E wha wau pe whaile la por kalame. Ai aua ne i toi tala noina, matua ia nis. Ele mawhai o na sao mai ai. Lea lava e whai. Tau na au wha pene atu. E tā hua. O le solia. O le tua ia o le solia o le tula fono le tua. O le muli lua. Ma le muli lua, ma le muli tolu, ma le muli wha. Sole. Ma tua i o uofo. Ia e voisi teimi o te matua i o leo fo i lava. Lale mea leo wanga i ai le o popolenga. My concern is that his mental capacity declined is inevitable, and we can all see it through the microscope openly every day on the screen, every day on the pulpit, every day in Petesa. Wawawa ai mo muli maula tunu. Oni tu ai ngā te ia. Alala me o le talo ai loe o tau le to valu fou na tau wantu tono le maut o Petesa. Fai se fai unga fa pene le a fa uau i lava. Ona tai o tau fa ato mea te tai fa matau. Ma fai bai, nyanga o whainga fa vai. O tau I toi apa atu o tuai. Wali liu mai ma fuli mai tu o tangata. Wale la vā tangata. Le amata na ti ngā mata o tangata ma ti ngā talinga o tangata. Ia woi lo atu. Wale ai lava seisi defense, le ai seisi metotia, le ai lava. Fili mea le lei, tonise nona. I'll also inform we are watching you from Melbourne, Victoria, in Australia. Kene nala, whakangisi no se ngari I ngā masu e kupe. Le so, le update lata mai wai ai. Ia le tūlanga ua se fulu ma le fitu nei. Ia ngasa o le misela ua pipisi. I pitonu unei Aukilani, Christchurch, Dunedin, Taranaki, whapea fo I whangarei. Ave lau whanau e tui. Ave ta maiti e whai le tui pui pui o le misela. Langa tātou toi o lo le mata upulea, toi o mai fo I langona, e wha vai loto ma toi wha manatu mai ai I tātou. Le mata utia, o le mea na o iai Samoa. I le wha mai ma le vairusi le o le misela. Wha I o le tōtele I lātou le māli liwain. Mawhatianga o whanau wha pefo I a inga. Le aise mea lofa na whaia le heropi pi ia I lātou o a inga na mawhatia. Ma e ona ia pepe ia na māli liwa. Ai whatu atu le epa. E winga I lona asia si mai I mea malisi o lo whai le nawai tau, ai tia I le atunu. E whea ngai ma le whamai o le misela. Ka mai e fio, e tau atu le utustala ua o le ono tamaiti, ala le tala le tuina. Wiki e ngā whai ngumela. What happened next? That number increased and climbed up to nearly 90 dead babies infected with measles. Ai aka pise me ula fo lele. O toi whawhangu ai le tī nā I loto tangata.
O le taimi o le avatu o meo me. E whaatino ai le vesosoani. I whanau o le atunu. Aia. Lei loloa tupe. Loi mata. O tina mata ma o matua. Ai le ai ma se pa unas. Ave i nisi o nei ainga. Ala lale na Samoa. Awa lava ni ngalo i hate o e awa au te wha matala pea. E se a mea lai a ngai e ia la tūtala. Whale upolu Josefina Brewster Nua. Talo whalanga ma loso i fumbia. Ia se fatu la wano. Regina Nawa Williams. Watching you Severe. Na lova aftai le mafuta mai. O Fortino Josefa. Sa o le lei o e le ataua. O le sunga ia Tana Iona. Alo le soifumbia. Ea, whapea fo i le sunga ia Katie Arching. Talofa Katie. Alo le soifua manuia. O alofa alofa tia i talofa malo le soifua manuia. Tufal tātou porklami. Elisi le pou. Mai watau le fongftalai. Ona whai se whaataunga i le sunga tu le po. Ia. Mai taua leu o mana pasi talo le tupe. O isi ngā luenga le fono le wha solo o tu nei lumana. Ia tau ana lo te ai ma mata upu nei. Ale ai. E whai e tupea ma whai e tupea. Te ia o ina ia tafa se fina ngalo. Awa ale e whai a. Tau te o ai lava wha pena. E whai ma alo whanga iai. Tātou te le ma whai ana whai se wha amsinonga mo i lātou. Ma whai ani mō rianga wha pea. I te tonu o le mauta, a o lea e malepe ai tu la fono tu mau o le mauta. I le ava ma le whaaloalo, lesi whaipule. Ai le na o se whaipule le whai ai. O le whai i le sui te tai o le sui pāle mia. Ma le min staro le atunu. Ma le malo. Ia. Au te matua i ofu. Ia le na, wata oto atu i o au tawhala o fionga le fongftalai. Ai le ngata lea, o lau lava a fionga. Lau lava a fionga i le sui pāle mia. Fai se petition il mata upulea. Wo ia lo toi fale o ia. To tonu o lo a inga. Lo to o lua ma lau whanau. Lau a inga o uso mo tua whawhine. Lau e kalesia. Nā le talitali e. Lau le ise tala e tali mai ai. Pe i se whaatatau ngai whai atu le epa. Ona whaapea lo leo tangata. Ai, e sa o ala le bea le whai mai kule epa. And that's why I'm urging you, Mr. Deputy Prime Minister, do something about this. Don't let it go. It is a bad example set by somebody, one of the most senior position as the former Prime Minister, and somebody that was in Parliament for 40 years in the making. Appeline Masua, Talofalava, o Petala Tuilangi, Fafawina Ioane, Talofalava, Esau J. Morse, Aftaile Mafuta Mai. Yeah. Am I watching you from Sydney, Mr. Lavia? Hello, Sifua. O si Vale Pasesa. Watching you from Long Beach, California. Talofai, so good. Yeah, family atu le tua mfafte atu ile mamalu o le tātou o tunu o mafuta mai lunga o le tātou api fōlinga. Yeah, whapena fōi. O nā toi avatu ai. O tāsu le mea le umbi ale vai asu. Tātou te talanoa pēr malapatai lo tātou o tunu. Yeah. O whamailo le sio Emile.
Talo fa savea, le mātou te mafuta atu I nei kai kohe. Ia, lolo sei fua manuia. Fe mai Katie Atching. You know, Severe, that old man don't know how to control his mouth anymore. He's out of control. And that's why my concern is whether he's affected or now having some concerns in being affected by dementia, Alzheimer's disease, or even Parkinson's disease. It's only easy. Yeah. Eva ia le mele. Ia le na. Ala tatu wo. O le ua. Tatu savali vali fo I le tulanga o le faa sifo ma le faa ifo le tatu po le kalambe I le nei fo I a sunga fua. Ea, o ia se si o kousenga malo le loto. E masisi na malo le loto. Le lava ia so utuna ia tunga. Ya va tu va vai melo wo le sau le I le ngaluenga le tai o le stofi le la sau ntolo la ia le ae. Ola wo le lo wo le konge ya fa tu langa le ia pe meni le doctor le la mo. Talo fai wishful thinking. Ja. Le nansa mo. Isi na mata opo. Ja, sa lo te fo I le lava yaso e mai se fo I le nei mai yaso. Lela ua na pata mai I le fionga I le sui komisina na le tu mau o lo ia I le teimi le nei o le vaenga le leo le fionga e afimasanga po le sunga le ataua. Samuelu. I le fei enka ku sa vali I le aso sao le vai aso. Nei o le asa wai le ta'alonga I le vao le suenga le simpini le vao le toa Samoa ma le aua le kiwi New Zealand kiwi e whaia le nai Sydney e le eisi e tau fia ia me o le public sociology in terms of your freedom to protest and your freedom to whatever o lau tō waia te tau ma le sa o le tonga le na ai whai ma le tūlanga o le amana ia ma le alo ia o le tūlafono. Ai maisela. O le whai le aso sa. Ia o le aso le li. E le te tau ai o na tātou vavao ma soli le sapati. O le sapati pa ia o le tātou li I whaola o Yesu Keriso. Anyway, congratulations to the new calling and the new administration of le fono fautua Samoa po le fono Samoa po te poto pe ona fili ai ia lona au waa I le aso nafi. Malofo ia I latou o ena ngā lulue, malofo I le mamalu le atunu o lo whaafonga mai sa latou tali tonuina ma ngau mai o lātou loto e langolangoina I mata upu sa tātou whinawa nei I le lātou sanga ma le nei fo I tau sanga Sitseni o Samoa. Toi foi mai lea na AVS I le awhiv sa lau valus fulma le lua ai ua toi whaafo I mai I a au ma lima o Samoa. Ya, alo mai le tua, vai lua tutusa so tātou manuia. Anga leile tua I ngā luenga o lo tau wha mai o le nei a fiafi, ia e mai se fo I la tau o la tūta pena mai. Fe ngai ma le sifi pō I le nei a fiafi. Malutia lo tau soifua mai masini ia mani a upenga po le alava fo I le wha le tonu o lo iai ia le saunga le mu I te tonu o whale whainga luenga. Ia lo whangia le tua. Ia uli masao. Ia le ngā luenga se I o fo I na whaifo mo whaasifo le tula I le waweawa nā nei. A lo tu mau pēa le alofa maleanga lei o le tua whamangalo mai. Whafo I mai upua le a tau sa vea. Ai ia manuia tele le nei a fiafi. Ia ai mese fo I le whafonga tāpua I mai o le tātua li I Pālemia. Ma o tātou te tai Samoa,
O tātou tangata I tawhai fio le lalulangi. A me se fo I Samoa I New Zealand nei, wa vea mo tātou a inga lona lua. Tu au tau le pesele I atou sa vea. Leo soe sa wia. Tau e mai lo tau au e whaalangolango mai lo ulu e whaalangolango mai lo tau au. Sorry au rei se mea na mo. O tala la e winga I o tātou tangata ma lātou ambionga ma mea sa whaile nei aso. Those are the stories of our people, about our people today. Lofa mo oe sui fua ma ia manuia. Whenua I tai au, kai tai atu eili, lo tau sui fua. Fetilo fa I solo, wa le tau ai lona loto. Soe sauia, o le vainu lea e te tau mawhaina. Papu mai e le paono, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, I lo utau au e te mapua. Le fia ai, se fulu se nese I whaalawai. A o se ato whalu,